o te patalfat sa mo lau ita pa ponga ni vai ngol aso ina ua vai atu le tatu teimi o le ua afatonu nei le tula e lima pai fulale nei tula sa mo ma vano le lei ia e moli te le toele ngang whaftai tele ia on o avanoa o whaifo on tatu toe mawaina e ngata ina u tatu o ria maile nei aso fou ui ono leo matu i le tau a fiafi ia a o le aso lua o le aso lona fia le nei aso se fulu le nei o le masina lona se fulu le masina ia o lo ua whaua winai e le ngata o le soifua tului ia a o le whaua winai o le tautua ma le au unanga whaiwhaipea a lau si ufonga le taia fōi lalo o lana porkalami ua whaingoina o le lupe lele. Langi lele i le nei aso, i le nei tū langi ma le nei tū lalo langi o lo mātou nofo mau mawai. Ua se lava winga o le tau ana nafi vevela nei marulu. E leo se tū langa le lei mo se e ono tūra iai ma iai le fulu ma ono le lava matu te le vai tau o le tau marulu o le winter. Peitai ia ona nafi ma talato na nafi ma le weekend pa le vela i matu atu foi la i Las Vegas fa pe tau no marulu le taimile nei ele i marulu na mafanfana peitai le so fais marulu le so o le fisuia inga leo le tau sa mo tatu telo ai ilo to tu sa aso ia e pe fu sa mo to telo ila tu e fo i mai tatu nu fe mewa ese vivela o Samoa. I leo tu inga vivela lea na tatu iai aso tatu laiti. Ia ta ilo oina iai. Oina whaifu in tatu whaitau whapia atonu o le lewa umi un tatu no fui whafo tatu atu pi o tatu le masani de vivela o tatu atunu. Io en o mori mawina. Na o mori mawina i le vai aso ua tia nei. Ia i lo u toianga i atu i New Zealand i le fast food fitu ai leo tausanga. Talu ona o toe o i New Zealand. O apla saoa te le swinga. Sa o iai fo i New Zealand le vai tau rava le nei i te muli fitu iwa. O le vai tau le sama. Peitai. E tau o le sama i naso. O le matua marulua. Peitai o toe ala tu nei. Ia. E vela le sama. O le o toi lona winga e ia fesuia inga o le tau ma le soifuanga o le olanga o lo o tatu o iai i le nei vai temi. Mele te taua o na fia faia e le anganga ma le mafafau e ui ina fesuisu ia le whalongona o le tau. Ia au le lava o matawina ia le anga le lei fai pea o tatu matai ia umafuai ono tatu o ria manuia o le nei fu iaso ia pe a fua iai io i me o lo tu lai me sui fua ma le ola au le lava o anga le lei ai le atua ia le sui fua i na au le ola i le nei vaenga o le lalolangi ia o lo matu fa pe ono tau tuina tuelo to pa ia ma lo tu maru lo tu ona masantu le pa fa tai li o sua ia whaawawat fōi ia le tautua o le ne aso. Tatou te oli, tatou te whawhetai, ia Yesu le keri, so le ola e olai. Nei mau le mita, i mea whale au ngā tau lava o ke sona, pio mai lunga ne i mau le mita i mea whaale au ngā tau lava o ke risona a fio mai lunga
Yesu le keri sona puanga na talile sa tauro le sasama le ma le nei ole sa tauro e oli ai awa Yesu keri so oia na maliwai. Ne I maole mita I mea whaale aonga tau lava o keriso na fio mailu ngā Ia fiu ai le loto I anga masese Ia ngalo I manatu le lalo langi nei Ai oli pea I le alofama O Yesu le keriso le ola e ola Ai ne I maole mita I mea whaale aonga tau lava o keriso na fio mai lunga. Io e tātou te oli mo tātou whawhitai. Tau lava o lona sa tauro e mita ai le tangata kerisiano. O mātou whawhitai atu I te oe e tūsa o lau tau singanga le lei lo mātou ola. Mafuai o no mātou o lia manuia le nei tu aso. Ua mo atu le tele o le aso le malama o tuana ua ngai mai le pōngi sā ia ma le tau a fiafi I le nei tū lalolangi o lo mātou na nofo mawai. Sa o mātou whioa I le malama o tuana sa whia ngai I whiau mga aluenga o whanau leo atu ma le fo I mai whale a onga. O nisi whia ngai ma whai ngā malanga o le vātia tea o le sami o le unga o ala te whawave. A o mātou o iai le nei tu aso. Mātou te lango nāre vivi I whaia I a te oe. Pe a manatu I nei mea uma ma lava singa le tangata sa whia ngai. Tu mau pea le anga le lei tausi. Le anga le lei whai pea a la o fia. Whaftai mo aso e tele whapopo I lo mātou ola. Le malo si fou I aso taitasi. O le ea whafowina a walo mātou mā nawaina. Ia a o la au fo I o lo lātou pua ina le ea ma le o ke sene mamā I o mātou tangata. O la o fio e au wina mai le lai oso ae. Na te au mai le mawhana I o mātou tangata ma le whonga ele. Ia, ta mai whawhitai tele I le whaoratanga na e saunia mo I mātou uma. Au o wala au ta mai lau wa fio lo nganga pa ia a wina mai tau tō roina mātou tiu te mawhaiwa. Ia whaanganga ina le a tō toa ma le vai o le tangata. O le tatalo ta mai tatou malau fio le nei aso. Fio maia e te whaatonu whalau. Ia le tautala o le whaalongo o le vaai. Ia maua sea o ngā masimele lei ia mātou tiu te mawhaiwa whaatanuina. O le tatalo ta mai. Tatou ma oi le nei aso. Whai wina mea malava. Watu ia te oe. Mawai sou lava vi inga ai au lava o mātou tangata. Vi mangalo mea I o mātou sisema o mātou whaletonu. I lo maliu malau tu e mangalo ai o mātou tangata masala. Kono Yesu o le mala au ai. Amen.
Ia tani ai le loto. Ia, pese lena usua tua nei le pese torsu mai wha. Na o whanongolongo ia na po o tue tā mai fo i e le tangata i tui ngā usunga wha o na po nei. Torsu mai wha e wha pēr le pese. Aua ne ia umita mita i se mea tau lava o le sa tauro o lo tātua lii o Yesu Kiriso. O le maua i le kalatia e ono. Au lona foi upo esfu marfa. Si tango e sue pēr fwe sau tuspa i e sau. Pesena. Ta tute, nausu mai la e le tine. Nausu mai pe uosu fwle le wha rekei lona whainga. Manaia i le whanolongo ona o leo pe uosu wha ona po nei. Ioe, au pese uma nei. E te tauna fesili i le awhapeo le pese le karesia mo i la tau nei. E te tauna fesili i le whakasā. Awhapeo le pese le metisi, fesili le metisi. Awhapeo pese le mamona, fesili le mamona. A mesa ta tau fia pe pese. Awhapeo ni pese le lotu pati ma lava. Ioe, a o tele i whetangofi rearrange pese ia. Ma tue tau mwhailanga, ua mawai au tō tupe lunga o le YouTube. Tō mena e whautu i nei fo i uto. Leanga e leni pese fo i e o pese nei. O pese ua lewa ma e iai o la tō mata o sisili. Pese rena o usua tua nei o pese tors fu mai wha. E le tus pese ale karesia e whakasā. Nai whapea lo na usuma. Ta tote oli. Ta tote whawhitai. O lona tusi whaitau, tusi pa ia maua mai e si i mai i le kalatia e ono. O lona whai upos fuma wha. Aua ne i o umita i se mea tau lava o le sa tauro. O lo tātou walii o Yesu Kiriso. O iso le amika ia mea. O e kupuse mita. O e mika i le mea o sa tauro o le whae longa o le mea na tau ai lo tātou ali. O e mita i ia tu inga mea whapea ioe. Winga na o tala e i mo mea o wa ainga whaatangata sa ili o tuspa ia. Ia po i lato o theologians. Ma i lato fo i iai mea ia tau mta apsisili. Pesela lea leino whai atu fo. Ia pe au mai tu tonu le wa ai a le tusitala o le tusi o kartia. O ai le tusitala o le kartia. Ia, o le apostolo nu ese. E le ngata la o na oni upu tātou te pepese ai. Ai o na winga lo loto. O le tāua le o tuspese lea. Lea te vai mai ai. Lea. E le ngata o pese ia, o pese nei. Na tātou la iti mai au tātou pepese ai. Ioi. Vivi ia tui a ilo tātou wali i ai fo angelu a mau i lunga. O peu whai masani. Peu fo leo tātou pepese masani. Whai ma mea masani. Ma le ngalo ia i tātou. E te tau na tātou toe wa ai lo loto iai. I pese ni. E sea. O loo au mai ai tu tonu messages e tele le fe au whaamta apsisiri o mai tu tonu. E peila pese nena usutu tatou te oli tatou te whafta. Ia Yesu le Kiriso. A sau le tali. Ne i mau lava le mita isi ai tau lava le sātou. Ia le nā. Tatou whaitu o ai sesi a mita ele neme o le sātou. So ele o le sātou. A o le mea na tupu ai i oe na whaonga ina i le sātou.
o le ale mea na whaangaina le satau. Na whaatau nuku le tongi ola. O le mea na tau te mita i le tongi ola na whai e lungo le la au le. Ai le si mika oi a mika so le. Ai. E tau ane na. Le kau ane na o nei mea. O upu, o tala, ia ma tala i tu atu o mene. E ao o na tu atu ai le loto le tatu vai. O na o lea la ufa ni mai le fatu pese. E fua la na pese i tua i tustusinga a Paulo i le tusi o Kalatia. Kalatia o le tusi ale apostolo i le nuku e kalesia i Kalatia. Ioe, a lona mata upu e ono. Ioe, le napi ono o utu inatu. E tau o tele, ioe, mo wak lavaia Kalatia e ono, a lona whai upu esfuma wha. Ioe su. Tatu te oli, tatu te whawhetai. Ia Yesu le keri so le ola e olai. Ni mau le mita. I mea whale au ngā tau lava o Erisona whia mai lunga. Amen. I mau le mita. I mea whale au ngā tau lava o Ioe, ia. O te whiwhia e whaongana I mea I a matai la upukalane. Ina I mawhai o na whai ma mea fore le tautoa mai ai I se le whiwhia I nisi o taimi. A olona a toanga ma le ena te a maia le taimi fore le na te a maia le toa file mu a te le vave le taimi. A te le vave ma faufaunga, a te le vave le tautala, a te le vave I leita, te le vave me uma. Tamala ia pina te toe whaatele ngise mea. Tama ia pina te toe whaatele a o ina na tele a I le taimi. Ia ona tatu tau mawhaila, ia lea e ba aise me tam whai toe whaatele ngise ai. Nanga o tatou, we humans, we are o tatou o tangata soifua, o tangata ola. Ele aise mea fule le manatu tatou tatou whanana wae. O an tatou la haiti, ma whai tatou tangata talavou, ma whai tatou tangata matutua. E whesu ia tausanga o soifua ma le ola. E iei fure teimi e tatu te loa ia o tatu witin tatu talavou, tatu tamaiti. Na o mea sawa men tatu mana o iei. Na o mea tele ai, na o mea tele vavave, na o mea fe ilafi. E na ufa solo lo in tatu matutu. Solo ina ua tatu ua suia fui te loa. Lo ufa toa o saunga I Amerika. E sui la wa ai, ioi. Sui o le style tangata. Ioi, te mata, matumita. Ta avale, lua ese ta avale se mea uli o tafa. Tum. Oka, enga lulu a toa le mea fure le, ioi, le lata o tafa peru fula ia le na. Ai, se mana I furu tafa teitai. Ele se la tala le fai atu, ioi, fai fulu la ta avale ia, e mo I fu I nei Samoa, I me fa pena. O te sau fu I nei atu nuk tele, e se lava ai. E se o mafu faunga o tangata o anga, ioi. Pe o te sau sa mo fule
e pe e longo fia la talu ia pia tauranga fia la talu se me ila lava au ta sau nei ka ke fiu le arko inga sta ile ia si fi kilo isia nanga pe o le nature i o tangata i nei tu me taula lava style ma ai foi tua mo tangata uli e le fata mala ni tangata i le meo le la style e fai e saua i lima o mama o le ulu e match me uma io e ofo i lalo se e vai e tatau aso uma te ofo ni tangata le mwhaina to keep up with the style o le lato pe se lato me fifia lea e match ma ia lalo se e vai e pifuri te tilo e fale a uma tau te tilo foi e tatu seri o kangaka foi ese foi lato e pe foi o tangata uli nei e mo i foi a America e pe ua tele ina tele mea ane malo America e lato te fale a onga mai ai i nei foi tu inga tangata uli io ai foi ai mo mea tau talonga o mea tau pese o mea tau mea oma io e se mari e te mata iai vai fula i le ngana i le language tangata ni le utang fai le lo langi e muri i le ngana me uli nei io o le slang o mea o le style o lava ofu o le hairstyle ko inga o kinga o le ua fai fu se ua e va o mata i winga but o ai ava ai fula ka ngaka i a ka ko Samoa mata to fo yanga mata to winga e matau mai fo i lato e matau mai fo i lato winga o Samoa io e mo ia lo tal ai fula i ai tanga tauli nei ua matua aware lava i winga o tangata Samoa tua aware lava i ai tono le fatpui ele i winga o tamiti o tatu watu o tatu watu ele ni tangata ele fa mai teni meso mo ia lo tal io au nai pesela ia ne ususu watu e fai ai o ata mai ti mo sao e fa solo in the matutu and then they realize ele fa vavau a leo langa o finau leo langa talavo ma le mea tatau una o lai ioi tatu te le fa vavau ma le sao o leo langa ioi e alo ruale te mi te ia fa pe mai so le se kau slow down mai si mea kaku ioi se kau fai isi mai si kaku amio na wa fa solo ngai makua ngai ke amio fa kamai kikia fai mai lo man apostolo no ese waso ra titi sa fia ne fatamiti ina o matu ia nga al makanga ia murka kama ai amio fa kamai kiki io ai matango fie tamatiti ai amio fa tangata tilo le se sengo me io e matango fie tamatiti talavo ai amio fa tangata matu kilo ka kore se sengo me o le kanga makua aya mio whakamakiki. Leki o apostolo nu e se vai. O le me suti no tatu talabu fai o le nga. Awa a o no tatu matutu. Le wingana lo tala lenta fai tu ni morta vale. Le taimi nei a tia o le ua onus fublim, onus fasulim. Tua o musu au te ti e vola se ta avale se tangata a e yala tu inga pa ole. Tum. Te lo ta ino a iesore. Mo i aro kala. Ole aisea e a fuelea. Ese taimi o soi fuanga.
nga fia ia o kalinga o kalavou o la titi au vai nei lai la fa na le o manale age le te no fo ki ngo famo yo au titi e se ta vale lo watali ia ki ale la au la kam fo le yo mo o te le faila ia pa wan me fa pesole ka fio lai le mesa ka ia ngei fa ia toi fo ale o kilo ngilo ka kali pe o le sa o mele o ki o le la au se fie le o kele la au ta vale ia no ta musu tu le ia san se ki la lo ia ki la lo le e to fa pena o suinga nei o le olanga e ao ino tatou wola accordingly e te tau ono tatou wola e tusa o te tatou no tala le fai atu o le matango fie ia o si tamaititi la talavou ai te va aia e ola whaatangata matua ioe ai te va ailo le tangata ua matua ai ola pe o kamikiki o ka fia kanga koe kāle ulu se lu le wha ioe mo ia so e sa o pese o whale a onga ia e whale a onga i tātou ioe telefoi la ta tala i te mifo i o mata upu wha por kiki o te tano toi ko ngā mea la i o le kau ke vai ngai ioe e a mi o whakamiki kangaka e mo ia o le mai kalangoa mai o mo whai mai o latu mawhauwhaunga wha por kiki ai le mawhainga makua wha por kiki e control lai leo langa o le tangata Samoa ma leo langa o le tangata Samoa sa ta mai titi o whaim tangata matua e le mwhailan whai tatung tangata matua e whata maiti e tatung tanoanga i mea ni o na lila sa o matamata i ua tali mai sui e toa tolu o le hei tapipi o i la tau ia o le tamaita i me whale alupo o le alii mai i whale ata tolu ma whaasale le anga lua e malie lana i mea i le baba ai mai whaalongolo o le tali me tolu le tali e le minsta le fionga i le minsta honorable moe whaawowo Julius a kui tafunai o le suafa atoa le na o le fionga le minsta le foi no ioe leo tele tu nafi ai ona ni tali e tolu lea mea la le no fai atu ai le mea foi le tangata e le leila wa ai no tangata le titi ai matua lan tautala e matua ona mafaufaunga aur tangata matua wa leva tona paremene ai au mai manatu e telenoa a mai manatu e pe o tamai telenoa foi le lelo mauri surungori e na fa no le pa lenye lo na le foi le balance lo na mal equation a tangata matua a mio tala noa ale tangata matua o lo fa no nga i le mele le tala noa to le tala noa manalila ele i yai siaso na va o na nafi na fai mai ai le po kala me le press conference ale minister ai tali nei ia le tamata yo au tima le vai o le li yo le pule limoni ai afi ia ma le li o va e lua sene a samau totolu na ai ele me mali mela e lo tanata nei o me manin e sa o le leili fai ngā malo o le tali la totolu lea o
Tu saro tono no fala tung tu fa matala mai. Ila u lea ba ai mo tango e observe. Ia re toru lea mala tu. E lo ia les. E fai longa les. E fai pule les. Ia teilo tere lo ia le. Toru lea. Teilo. Ai no fo le lei ma fai ta winga o la tu ma faufonga. Mary Young. Tala vou ia. Mo matu tua e tausanga. A o la tu ma faufonga e tala vou. Naiti. Ua no fong tu tau mai. E sa o whainga malo. E tua tasi tangata e le apply. Ai tua tolu na te tee. I le proketi. Ioi. O ai la to toluna. La to ia. To tolu. Na ona fai mai e tusana na mai counter le minister. Ai to no fo le ile o limon. To fai mai upu ko repeat mai upu lena o mai len. La mele fam tan mai. Confirm na ia. Lo la to fa tonu le minister. Po le lava le la tu fai fa malama o le o tu malo e anga i tonu i tangata i. Tata un fai stu fai un tangata ia. O tangata ia, o fe memea ia i o tau tu malo. Aisia, e le o atu au tau suin tau palota ia, e tau te tala sa o atu ia, whata mai tina fai. Mela le no fai atu ai. E matango fie le vai. Se to mai titi la titi, ai a mio whatangata matua. Ai te matua loa a e a mio whata mai titi. Ioi. E te a mio whasor whanua le te ua. Na mio, na so whanua e le te ua te vai, e te mo e mausin sino le ea. O oe la se so whanua le te ua. Tu lau leu tano sa watu. Le to tolu lentara no mene. E te manino le winga whaafia poto. Whaafia poto. A fia tu e manisui lea o whasale anga. E oe. Numela lua. Ia langa o whasale anga. O le matou tu malo. Aor tangata fo. E mate whetau i oe. I o matou, i o ngafu mo te ainga. E oe. I le matou whasapali, mate whaalalo malafa. Matou te whetau i. I e mea matou te whetau i e mate ainga. O lona tua fine. E no nofo matangata le e ngo ia whaumuina le whai pule o ioe. Brother and sister. Ioe. Na tau leo le lile o limoni, tau mawhai e counter i le minister. Mawhai mai na te le tali eina sa apply. Na whai mai na tusi whaatasi matu application. Matu i totoro. Ma ai fola i whaingani. Ai fola i whainga o tusi ar totoro lea. O le tuai ngā style lava lea. Ia pei foile le pi tasina mea te whaita winari. Mo tu stala o tu spaia. E te whaitau e te wa ai le style o le tusinga. O le tusi. O le te vai le style o le afoi. O tusi. Le format o le tusinga o le tusi o upu a mata. Pi whapena lausa i dinga whengofina e mate ia. Le tusi tala na tusia le tusi mare. Papela ma fongo le vanga ia. Pamina tusi whaatasi e la tu tusi i le pole la tu ofisa pea. A whai na tusi whaatasi. E le se suenga fo le whapesar kopi. Ai mawhai o na wheso o tai ma whauwhaunga. O le hala tatu tala a awe. Le ale whainga mwhina aweri i lau whiora tu me tai loia. Tusi o le hala tatu tusi. Io tau loa, tau te sila fia. Mena na lei ele vale ma lo. Na lei na whai mai ia o tau i e toto. Tau te lei apply. A sa tau whai tio ina. Sa tau te te. Sa tau atu martu whaafia poto e a o ma o ai. Ia le minsta
ma le vaenga e anga tonu ia le ploketi. O ele limongi. E ke fiu ke fia poko. E ke le koe ku o le tautu malo. O lo ua vanau muri ana nei. Lo ua vanau muri ana nei. Ia e sila fia. E o fo ia oi kima. O oi tima. Ia e lua sui o le fast nan tau tamo moe. Aina tau al pitu filo lau malo. E te li malo mamao, li mamao so malo, a ia e sila fia. Ana le lua sui o le fast, e ke le ku mai ngai fale alupo. Aisia, ke le lo fa fia poko. E se, e ke fia poko langa, e ke lo ia. E ke fa fia poko loa. E loa e lau kaukala. O lau tautala, o lau waukanga, o lau ngofo mai lunga e pi e te tam fai whamatala mai au si tinga mai kokongu o amena e au mai le maloma e whapea mai fua lau na e whatonua ia le na me ko ki koe o kam fai kamta e sanu ko koe ko fai langa la me ko fai koe o mai e kali aku le minista o ko loa le o reveal lo to fa fia poto reveal ele fionga le minista loko wola fia popoko faa fia popoko esa menga ning ko kau fe kude lunga ile si vale sa pa unga interview nga opo langa ele no fo le leila por kalami aisia fo le no amata tu le mol ka makiki ai mi fa ka makua ese le no fangia Orga ka makua e mio fa ka makiki le kipia. Ko nga menga mau. E ino sia tangata. Na me ko ke koe kau whekure e lunga. Wa levan ko mai lunga o pen ke whailangi ma kau mawhai mai lo tau sao. Tau apply. Ale alam to va ai melo ua fofola tu to upu na mai. Yo ko sila fia. Ko ke olo ko ke apply se mea. Ele ko ke le fia fa'alia ko fa fia poko. Po le a lava malea o poloketi. O poloketi ya le malo. O le mea patino. Ele se mea patino ile atunu. O me patino I tangata ia. Certain people. The project belongs to these people. How many of them? They own it. Asia, their thoughts, their thinking. O lato mafaufunga. E le mwhaiwhanan tatu, me whape o tupe la tunu. O la tunu oi, including the fast. Prime Minister, the cabinet. Tangata umale kong o fast, e include el tupe lea. E le whape tu te atu whai mei o tupe la tunu. E le ai include em kakaya. Male tangata il parlemene. Ma tangata il malo. O tupe uma whatasi matato. But here is the thing, Samu. Ele ki ngai ngani ma fofotu le epa manisia o lato e ma fofawina le poroketia o le mea patino this special amount of people, certain people. Ele o se mea na watu atoa la lau ke lenga o Samoa fatu le mafofonga le a faila o mai tangata ia na latu fatua le melea. Au mai whainga whawai tala whea ngai man mea na latu whawhatu I o latu mawhawhau. Sala ili nā. E sa o mele tu whatu I Samoa. E sa. Le anga ele se mawhawhau o tu le epa. Ele se mawhawhau o limoni. Ele se mawhawhau o au lea leanto e tarimene. Ele ni latu mawhawhau.
They didn't come up with such an idea. No, they didn't. Vai. Ia ola mga whangafa. Aua le ola whawhia poto. Ioi. Le se me ko ki whinga wale ai. Aua, stop it. Stop it. Aisea. A whaie leo te tele le malo I le polo keti lea. They have to. E sala ile nā. E malama pe a whai tātou te malama. Even myself, ile iai se peace of mind ya te au, ile mea lea. Nā o ta ngata na sau whawha I lalo, ma lale mea, lasi tātou me whai mole atu. Oi. So whoever were there from the beginning, those are the people. So there are certain people, not everyone. Saria tu lepa. Saria se mea. Saria autoia tu te ioi. Tau tele iai I le fau wina o polo ke tilea. Ele iai se ta vaenga o tau mafa. E sa mena o iai tau mafa fau fail. Esa. Esa o tala le fai atu. E esa mena nga iai o tau mafa faunga. Ese. O tau mawhawhanga wholele le pelenga, koula, o aisi mea, na tupu mea ia, e a fua atu le mea lea. Na tō mai lole tamu whai whawhatu se mea, e semila le mea lea, se tō mai e avi lea tunu, e whaamale ai lea tunu. E leva lea Samoa. Aisi a, nanga whai le, they never saw any color, they never saw anything like that. Pat ua va ai o latu mon mawina le mea na tu watu ma fola atu that even though ele tau nuu ina ua pa fose ia the snap election o le mea ua va ai Samoa. Yes, we have $1 million. Yes, na toe au mai foi lesi ma tau 2 miliona. Yes, ua 3 miliona. Vai, ua topu. Ua mautinoa, ua maua. O ai e va lea se atunu, e atu talitonu le kola, e atu talitonu le pulenga. It never happened. Never. O a ura kanka valea, a wala ko kongu ia ke sawe ka lai mai lau kola, ka lai mai mele, ka lai mai mele. Atu le va ia le orang ato. And why now? Saraf ka la menga le fola mai kausanga kele. Mera le tfetoi. O to ia to te mai to fa poto mai to fa me ama. Sao to te. O to reword auto upu to sila I auto upu the wording o to nalan wala mai ia le afo. Langa ro tau wat. To te o atu fa sino te auto. Upu ia na tau tusi me, to te leo me to te apply. I lefa pena, na kuke malama, umasa o apply fo ia uia. O apply se mea, i lefa iso ka whawhia poko. E ka ke ole, inga ia kalia kaika. A lea kuke aku, o au lea, o au te whono o fia kausanga o whai pule, te vai. O ai e kupu se alofa. A leo o whamanino ti auto. Le ai masesi o tōna ti ngā le mawhauwhau I le mawhauwhau wina. O le mea lea. O le siitia, o le soifua, o tangata, uma, o Samoa, at the same time. Le ai masesi o tōna tau I se mawhauwhau. Na tatua mai ai me tuai lea. A umale 5 tausanga o le no fo inga. Ele kai o fale alupo ia mea fola kongo within that 5 years. Ia wa ale ko ku mala fai pulele yo longa ku malo mea mga mia. Peita isi mesia. Fai mai fa tu ile tu Samoa and those people o aina amatale melia. Tu o fa fe la fior tauranga.
Aia, o ane se iati nae Samoa atoa at the same time. I le whaatetali ai il me whono the first come first serve. I le palemene o Samoa. O aina mo atu le wha mo i le whaipule le lango ima. Ana tau tu mai. Ele ngata le tau pule sawa. But the same old routine. Lea na tau mana na o whapeni Samoa. Alan me lutu dai mai. Te le swing. Te le swing. Talia wa ngalo ya te un cent i le mele. Yeah. Yeah. Tupa ina waluatu. Sorry. Yeah. O mata na lila. O whapesole. O kangaka e ia o malama o le whaitau atu le atu ulo latu vai tele. O le sui leo whale a lupo o malama matua vai manino alo na whai ai le whaitau o le atu even though o ia o le loia. Ona manatua le afe o mawhauwhau ia whaitau atu lo na vai tele. Ioi. Moa ua ia. Le ana ua ane tau luma o le atu nuu. Na o tuila epa ua confirm. Tu sala ua mai tau mai asamo e sao. On matu te ta ili apply. O vale kilo i la kumeng fai. Menga ke fai ko ia o kusa mo le vai tele o tangata ia. A fai la tuila epa se tangata o le matua to ia mia fa tangata matua e malama la le mea kokolu le ngau fai. Anga o akua la kou ka unga o la kou. Le adime, ale aku fole ka untu le peli apply. E sa o nga o tuila epa le matu te ta ili apply. Ia si fa utala ia. Rotu sa lo no fo mata me Samoa. Le afta sila le tangata valus fulua to sanga. Aya mio fa kama kiki kamo e kele ngoa solo le sulu le sei. Le valus fulua ka sanga le. Pe a fuala le mele na watu na mangeta mai. Ea na o le matu te ta ele fa maunia confirm ele apply. Yo. Ai ngalo ya lato. O lo lato wola te e malato upu lato tu susinga na ave. Alan tau tino e vai. Tau tino e limoni. Tau tino fati mai taile. Po ai ti mana pepa nanta mfai fa. Po your communication a fai. Zero de vai. E zero de falong. Te pelo. Ayo. Aisia. Langa foi la oi loa o le falong o mai la tu malo male la lo langi ato. Ayo. Lo falong o mai fale alu po fa pe ai sole. Ai loa o ele au tima. E tele manu malo ina i fale alupo. Pe ana tasi le sui o le fast e ranina. Ia e silafia menga. Ia e silafia. E tele kai e malo mai na. Pe ana usita ia e sui o le fast. Lava le tasi e tamo. E loe whanumera nana iai. Ia. Na. Tu te fiuala tu te mai te tau mai fa pelento tu te le apply na to atu faali tu fa fia popoto o tangata na na sa fa fai mai na le peno elinta mai fai ai na yo na lenda fa dia ya o tangata fai longa economist list na malonga sa fai mai na tangalo economist one of the economists qualified economist. Yo. Ele também tangata na sa tu sa fa i o to fa ya to watu fa play.
E le so na tofia le panel. A faila ia. This is me. A whapela o le sa faile panel. I receive e mato ia totusi. Pe a vatu ala e vatu e vatu. Asi ia kore sau. Leo kako receiving. Sau si whamanino whamanama. La tonu le wing. Le alana tola lau mai ele fionga. Ele minsta. O to o atu whaatonu le panel, o atu whaatonu minsta, whaatonu ia le vanga e ana tonu le tanu. E leo le mena, leo se mena ta o se application. Ioi, mea ngaka o le whawhia poko. Ioi. Au makua iloa ia kou valea. Leo o whai atu. Sa mola tunu ue. Ia manino la umtau pule la wha manino tu le pōne. Ia manino tu le epa. Ia iloa li moni. Ia iloa whanatoe. Le ai ma se iota o lato mawhauwhau. Na mawhauwhau i na ai se vaenga o le poloketi lea. O ai tangata na halu, iei mawhauwhau i melea. Tangata i sawhai men malo te mine. La ule toe tu lai mai se tasi nisi o tangata. Na iei le amatang, not so much o le amatang o le vang whauwhai. A o le si mawhauwhau wane, stamai mea sia. Sia, stamai mea na male olea. O le amana ia tangata nuu i le temi tasi. O le amana ia. Social development. O inantau i le mawhauwhau. Whawhewhea lana matu whaatino ina le social development. Ave i tu malo 5 sutasi le miliona tala. E atia e umai the 51 constituencies at the same time. Ole ala menga. Ne kong walang ka ule a. On Simon. Mela langa nengo kango kluanga nila. Lenga vakwela posti lunga la u. O le poloketi. O le poloketi le malo. Ia lau le ta ua le fast. Langa le te lo tau te lo tu ni vai fai te mini lo tatu o lunga le. O le malo ma ila to e lango ina le malo. O le poloketi. O le poloketi ale malo. Na au mai I mawhauwhaunga o le created by the government. Initiated by the government. Yohe. Initiated and created. Mewhia. Mai le malo. So, a whalau tele le tatuwa ai. A mana ia tangata ua manatu I ai le malo. E puipuia le poloketi. E leo tu inga mawhauwhaunga whera a meo matou. There always a concern. O le ar concern. Ina ne I o mai I la tau e whaatala le ma feita I le malo. La tau so o na whai ma le le ma le tau no o ele poloketi I sona tau unga le le. Puipuia. E sape se. A whaila o le ua o le mea patino le malo. Whai atu le malo I tangata tala whea ngai ua manatu. Langa e baila I Amerika. Le la watua pe Amerika whai ma. O le system Amerika. So se te mea atula I mea presidente. E sa presidente ma mailanga new administration. O le ma whauwhaunga. Ina whaingofia I mea. Malelei ai mea ua manatu le malo. Mau mana tu te tau na Samoa, we got to get out of that box. Lala box, o le tatu whape ia le ai. Te tau na watu le malo, ma wa ai le malo, e le whape o le whai, tu sa pe tu te le ainga, a e lo o tangata e usitai a te oi, whaongara tangata e usitai,
Ai le fa pe ko ke ka ko fa mela nga linga o ki mea. Io ko ke lo ko ke e malo ko o la fa folinga ai uma o ko fai fa kala le malo mo ki e mea. Io o le poloketi al malo. E le o se poloketi a se tu malo. Pa fonga le. O le poloketi na created ele malo. E pule fala le malo. I tangata I loe manui ai poloketi. Io o tupe ale atunu, including the malo. E sabe se. Ele fa peto te mai fai me ki nga kalinga ko fa mailing ko kupe. A kupe ai. Ora pay tax fa ka kaya ko mo parmeng ko mo malo. Ele fa pe inka ko a fela malo ai ka kaya. O ka ko malo a fe malo ai e parmeng ka le malo. Se ma fa le pu le u fa ka kala i yo ki nga kalinga ko mai fai mailing ko kupe fast. Au yengi sao le fast kupe yo. Ainga o ko I kupe ka ko ma to te lo me silin faita. To atele al sa mona yai. Le ai ma se sao se sene pe le fainga duenga le pay tax ka fa o eva le oranga ki. Ama to le te tele. Yes we are. Te le lo matu sao le tupe le tu. Ko kena ka ngai sa mo le ngale eva le la fa me ngai fai. Kale uswa ai ka fa o eva e male aso le not even paying $1. Ese vangana Paulo me se ilo vangana wala fatau sana askuri mi fale lo fato a mawai sana le alme GST o ngal me o mawai sang so a le ko akele o kanga kanga isamo o le leo le kele ya ko le ai aso sau ile tu me nga ka ule quicker ko mai io to lo io le pa e si le fia o ki ko fai ka langa I linko kupe a tupe ai pe tato that's our money io ele fa pe fai nga o ele ai ele fa pe le se kupe ala audio I kom ele se kupe a fo a capeneta ko fusao o ma tupe o ko ke o se fengo fien ka kala ko ngulu pula fe meling ko kupe malo al malo eu fe malo I kan kai e se vai sore ma tutua ai a mio fatta mai ti fa mai pau o so la titi fai me ata mai ti o matua o a mio fatta ngata matua nga mio fa kana ka makua ia anga o ko makukua ko kele ko mai ko finga vale ai luar ko vai ke me mo ia tala lo fa ia o matangar ko fa pe o ko manga ia ko sa fa me maneri o si oringa interview nga o ko ngalila awali ia lo ko vai kele kwali ia io me lo mai la ia so nga ka fai mai lo kala le minska ma fai mai la kiki minska o ai ke fai mai kala ia kule ngalang fai fa pere ia il miska e kule ia lang o amatela po kalam ole e esse le matango fio le tamachichi aya mio fatanga tamatu esse le manei al morta tamachichi aya mio e fia va ai ia tanta uma aya mo kan makua aya mio fa kamikiki ia e inosia io no lo mai le fai mai e ama vai oi a fai o mio kani limoni le la fa so ia la fa sa e oi if I were you please keep your mouth shut o tu tala langa I matanga na kau kala la ia mo fa wo really ato se 5 masina talu na fai puli alo minsta a fenga kau kala o ka makue ke amio fa kamikiki
Malaka mai kiki a mio whakanga makua lau minsta. E lua mai wheme lau ka kore kiki. Ngā ala na tau tala atu whapea, ma whai atu tala noa whaatangata matua le tamaititi. Ona o le tangata matua e a mio whaatamaititi. Am I right? Eo. Nena. Ua tau tala whaatangata matua ia le tamaititi. Ona o le tangata matua e a mio whaatamaititi. Ia le nā. E sa ola pe selita. E ma nice. E se selita. Ana o au o tolu le na whawale. Oi na whawale a o tu mai tu te tali mai le minsta. Oi na whawale a o tu. Vai wali alia i lo tu vai loa i samu. Aioi. Matua i manino le va ai Samoa lo to vai tele. Ai ana o tau nofo. O tu te tali fo le minsta. O sa waro ku foi le. Anga ele ma vava i lunga ele lo vale. Tala sa ole fai atu. O fea koe la lai i ai lo ia le kingi lea. Lenga ofisam samanga lea. Fea koe la lai i ngia lo. Le ua ngofo ai e mawha makala ngali lai lunga kali de mingska. Le lopo fensa o malang whaloi. Oe lea le sui leo ka ko mai whasale le angang mela lua. Vai lua. Mai mauru kanga kamakua sori. Mauru tangata matua. Aua le whatonua o isi tangata. Mai fo feo ka koe lau ko whama le paukoka. Le loa i lua. Reko ke mawhi me se o ma ueling kanga kai masangi lu ke le fia sauru ngongi mea. Ai kaonga ela i lunga pia feo le. E loa la ele masangi ele fifia i lunga o meu penga tu whailangi. Se o le o me kala pepelo fa pe i lunga. Fia o ko mai whaali le ko vai lunga o penga tu whailangi. E o lo mai whekala pelo o ele masangi ngime. As ka ilo se kai se mamuro se kala. Iyo ai. O le mafau se kau pepelo fuafua. Kau pepelo fuafua. Iyo ai. O e la lea, ke le me le li le nga whai le interview. Au ke kau kala i le minsta. E ke makua mamao le minsta. E tau tala whaatangata matua le minsta. Ai au kou ia kua whara whai le interview ni. Wau kou inga malo makua. Ai kou ke kau ka kala whakamakiki. Ea. E sao le tala le whai atu. E sao. Woma kua ko maku kua kelea. Fai o le loa ai e loa ai e tangata ko wola whakamaki. Au e loa ai e tangata lo tō whina wale. Io ai. Lenga. Ia lenga. Vai le tala le siri lenga whai. Ai o mai le lo ia. Io. Tō wa ele lo wa e pi wa pi ari tamaita i droi. O fa de faru no. Wale ale lo ia wa pi. Wala kile le ola me lo kamo pekelo e mangu fai se fale ko pekelo le me. A fai ngei kala le ava va pengau no wingo o fia pi le loi. Pe le fia pi fo. Nei o fa le fa no no tala le li le fai. Ai ko e ko fo ma fa fo se o kala le fai ko kai loi. Wele ngala wa pi no fa sa anga ola la kamo pit. Anga ola pira se fale ku in men. Yo. Talu ai le meole losi vale. Ala me o ke e va pia. La me o filosofia va pia. Isia kau kongu le fai ai. Pingi sa o mai ele minsta. Yo. No, ko ke apply mai ko ke leo mai fari mai ko ke fa kongu ma ko ke leo mai fa kongu niska. Ia. Le pule ma o le li le nga failing chapi. Siweli. Yo lolo ia le pule. E fai pule. O ele fai interview.
le lile o siweli e ke whaabavau ainga e oi kau kalangi li miska e nga sau oi nga kau fekuli me masikasi fu kanga ka level parmeng oi se pona monami ele se tamai tangata sui le pa u ili misa nga e mafaya se mer paro kanga e oi le di fa interview le o kau kala mu oi la kau kala la mu ku miska o nga miska ko kele aku nga maniska oi nala foi na tu ia pro ke tile misa ela titi e matuan mafofau ai ala o ai o le fai wa kala le mista ba yo ngai loa i le nu de lo vai limoni nga o tu le pa afa pe malama tu le pa para le fai fa tu le pa vai au ko wo fai ko po kala mi fai sa ko po kala mi e wa ngi ko fo ma u ya la ko wa ku ka u ya sa mo sa o kele apply ko vai ko ia esse le vai o tanto soli fai foi la malama tu le por kala tu le pa ku fai ali limoni au ko fai ko mea fai sa ko mea au le lo ke ko fo ma u ya la ko ku ka u sa ia sa mo sa o nga o tata ele apply si fa ko la ana ele ma vava ilu ele lo sa mo lo fa va valea yo e sa pe se kala le fai mo ka kia e maka kia le meole ia le ma le la ko mai ko kam fai kadimi ale ko me ko repeat mai upu na to le na mai le minsta idu tu te le mai o il minsta le ko repeat le limon ko repeat le lilo vai lua ko repeat ko mai kaile mai yo na o isianga pepa ngai ko kam fai e mai se prove mai songa sa au kili ai o nei lo le vai o yetu ngata yo bai pa wai o ko na otowa wa tali le minsta o foi na tali mai le peno ko ki ngai ngano la ia le yo o ko e kali minska e kali le peno yan ko ai papa la ia yo sa mo te mana tu e tau no to o mata ia le fatanoanga o to le fatanoanga mare no foi to lea io e matau ile atu e sa o tuila e pa o matu tai na o ia lava e le i o to sirsila la tatu sa o me falia mo tatu va ai sa mo ai le te e o to ina lea ara ko ngo farang va ngam ka o sa o nga o ia eli apply ka ku va ai ka ku sa mo i sina mali o le mea eu me fai kakala me fa pe ai lo fa ko ma fa pe isa mo ai lo ele vai tele esi me aua tu te fai tio langa na mai e fola i te no ane la limonti nela la tango e sosonia tu e fa malam la matu le to o mai ma fai mai le atu o le tolu se furu ma le 2 miliona le ai le lim se la lim sfuru le la tu fai le atu mana e fa minonga ele minsta o le 1.8 million le toe mai le proketi tarwai le 5 tau sanga tarwai o le fa awawa i le 1.8 but yo to mana tua
Ile au mai tua the whole sum le 1.8. E taua le taimi o le taimi e fua I ai le vai na mo le 1.8 le. A o lea tu te loa. O ile masina nei. O ile masina Februari. Februari mati a pelila me Juni. 4 more months left. Ioi. Lea la ua whaatino I ele whai ngā malo. Le tolu se furu ma le 2 miliona lea. O lea le mea tutoe mai I le tolu se furu ma le 2 miliona lea. Ia mawhailoa o na maua le taimi. E whaau ngā umai le 1.8 lea within that lousy 4 months. O mangingo po mana. Nanga e te tau na I tua le tupere. E te tau na uma le tupere I tua. I le toe, aisea, langa e olo I a Juni. Peo na uwhai atu te mua. O mea uma na fola. Ko a mawhiki uma I lunga le kala tupe I le ia Juni, lua oro ono, ia Juni, lua oro fitu. Alea ko ke pipese whaavali valea whai me o whemen forfola. O lea tātou te iei lunga o tala o tupe whaawau mai le snap election. O le tupe la le totoe, the leftover from the last 5 years, the 1.8, o lea iai totonu le 32 millions lea. Ai se ale me ufoi mai tonu. Ona o lea, ia whetaui ma le taimi toe wha masina o lo totoe. I le vai mai, amantu wele tau te lo le lea o le wha polo kalameino le tupe, I le au mai a to I tua le milio. Na vai mai. E fua la le vai nga I le taimi lea, ma le taimi o tupe au mai, ma le tupe totoe, e fua I le population o le tu malo, ma le tu malo. Complainte. Yo. Ai lo ko mai fai mai a fai la o le ko ngi kupele. O le ala o fia le I kupele. O le toton o le package. O le kongo o paketi. Le I toton o toru fu. Ai na o le malo e fetu una I le mafau maala maola le fina ngalo mafau. Oh. Fafienta tu o mai le 1.8 millions le I fafu I le farmacina le totoe. E yet e fiki ele si 2 miliona I le taimia e tala no ina tala tupele. E vai la e malama umaya o ko e kula pala o accountant. Nga ko ke malama. Io. A o ko ka mafai e fa leanga le fa longo samo. Ia le o fa tu se so ani ale lupe fa lele. E fe so ani atu. O ni te fa selo fa longo samo. O le 32 millions le. O le tu tonu le paketi. E se le tala le fe avea I tangata, e le I tonu se paketi, le tonu, a o fair, e tu sape le aite mai singa mai, a o le I tonu o le 1.8 million. Na le toi fesu ia inga la bole mea fai, e le se fatosina, le fau tau fetuli fai mea fakosinga. Yoe. E le se fakosinga o le timing, kai pea mele kupu ia mangele. O le mele au mele whamsinonga. O le mea se o le kaimi. O le taimi na ave ai e mangele le tupe. A o le whaatino ina o tupe na ave mangele. O mea na umana na fufoina. Ai se le taimi. Ai ta foi na fufo le taimi toi maua. Tolu se la mulmuli ale I tu malo. Io. Te whape umana pe o mele. O le 1.8 million lea. Ele fa pe te ilo ele malo o ke kan kongo ele mfenga mai akor the whole sum na le 1.8 fafo e vai ale lua ni vai na ye yo te lo o inala le fa ile le pela fa pelo man malo o fa mara tur suma 2 milion ale ina de langa le titi de time mila mai e se na batu e ta funa mai lipoti ia lava le time e fa ta mo e ave tu le tupele a o le mafiti le si tala le tupe. E sa ora pese se le mele e fsoni tu ta tu por kala. Io e. Nenga ka wet fa falong no mai. Le la auto fa mai lo amatu lungo le back to school program. Ale fuko ka fe kulin fa mai asia. Le fuko fa mai o atu fa pule ava ku ka making ke ngi ki ava tu fa tu singa ngo. Ia, nenga va aiuto.
E alang ko whapenga. Ti ngā tau roto. Le alang tau atu whaatino le whono le whela koe pa il whono le no rato e nafi. Ioi. O atu ti toi whaia ni me whape matanga. Aua. Aua tau ti toi whaia ni mea whape nā e matanga. Whai mai le li leo. Le li lo siwa e li la whakarunga malangko i. Direct appoint. Se esele le ola whaku ngai o kangaka. Esele le ola fitu nai ola mafau fau fua e lunga. Fua e tua. Na mele fisini mo moia tu lepa. Lepa, whawhewhainga e whaia le loia sili fua le lenga e whawhewhainga e na menga ele fisili fa mo moia tu lepa i o e kamale. Na menga ele fisili i tu lepa whapea sa fisili tu lepa. Ai ke le fisili le loia sili le terminei. Na menga ele fisili aku lepa. Astui. Whawhewhainga e whainga ia tamaitai loia fua le len Sofia Meturi. O ai fuilingoa. O Savalenoa Pithem. Sa kaunga fisili lau kamo stui. Whawhewhewha ili stui ngai whaile. Au le lua maile ma lau kamo stui i lua kalangoa whai mai na direct appoint. Ioi. Lai me ngai le fisili whapenga ia stui pen whapenga direct appoint ia le. Ko ke fiu ko ke kami pi onga. E sa onga le mātou vai. Sa onga le vai e kakupo kalami. Ko ke fiu e whaavalea le atu. Ioi. Ke fiu e whaavalea le atu. Ai fia se maulo ia anga vaanga iai. Ai ngofo ar ko inga ma mai lea. O le sister-in-law o lona atali. Ioi. O le uso sa vale noa e no fuai ia. O se son-in-law po le alava le connection. Ala ko mai ngi la ko fai mai ko fola mai a me o le so kan o le a ma le a o mai ka isalo ia I fa masino ala auli ma le. Stop it. That's all I can say. Stop it. Ku ngai fa vad valea. Yo. Se ma fo mo mo ka ia ia. Ma fau mo pu le ulu. Yo. Ma fau mo pu le ulu. Peng fa pe I lo sau fa mai. Yo. Tu ia ko ke ola ka fa valea ile aku. O ia. Ia ko ke ola ka fa valea ile atu. Yo. Ia ko fisili fola ia le ia tu le. Falongo le wasi ko kongi lo ia e o so me kule pa me io kasi nga me le o mo fol vanga ia la ulima ko kongi lo ma foi ma ko kongi lo ia o lo faro longo lo i kala abile ku io sole e vai o me fole le le it's so obvious. Le fai mai tu le pa o te le mana o e te le mana o e se fa mi sili le e te mi ma fa ma sino I want them to extend their contracts e a fu mai fea o le mele a fu me le la ka ko no o le o ta tu lo na fa kasi le ka fa tu ye le me o ko mai se ka ku fa ma sino sili ai kapal ka malo fa me o le whakakali le nganga o le atua. Nau wak wale ia oe stui ele ngalo I le atunu au tala na pepelo ai samu. Io. Ma aua te tu ua ele sita ngata lau pina au. Your gold medal is what? You are liar. Numero 1. E numero 1 ka ua ile meka ua le pepelo. Io. E ua ke ngofo mkua ia fo isata. Lau pinga euro. Awa ele fia ula lau pinga euro. Ya ame sisi o lo vanga. Au oe ke pinga euro le melo le pepelo. Io. A o lo pepelo le aka ia.
Ioi. Le la u ko farungu longo le lei whatanoanga nei. Ua musu ai e nate o sefa msinsi. Mana o extend contract sa kankangi. La ufionga le li pare mia. Male mamalu o kaku whainga malo. Whainga ale malo tele ni Amerika. Whai le latu whainga whaia. Alu watu wa le presidente ma watu langa tangata I loa ia through ai plans. E mawhai ai le malo na execute plans. If tau te fili lo tangata e whaatala tu le malo, tau te fiu le mwhaintou executinga mea u tau manatu iai. Ioi. Le mea monian mea na. Tau te fiu e tau mawhai mea isia. Langa i tangata na e muru atua au tau plans. Au tau munimurta ia le system an malo tele nei. Mea voi na lei na malo sile nei atu nuu whea ngai matunu te tele o lalang. Aisia, e whaingofie i mea. E kan kong mai fo i atano, e umalo whai, le kai mea tano Trump ia, wa le uma nei lang whamu muri le. Nko kan kong ufala ia lea. E sau fo i le plestene o le asau pe Democrat, pe Republican, e sau lava with a brand new administration. Aisia, o wha lea. O le wha lea ina ia le lei well execute plans. A whainga plans, ai le mawhai na tau executing. Ia le mafuanga lea. Sea ka mamai ia. Tatu whainga malu. Ia. Ata mamai ia. Tu sa pet whai mai le whatu susalia sa moi Amerika. Le ai. E tu sa le ia systems. Le se me pe a whaia. E loto iai le tatu malo. Aisia, ia te vai le la sa vadis futausa. O kaukilingi ia le meor ke le whaaleko. A kaukilingi aku le vaenga, ai adia e mai le vaenga. Kilingi aku le vaenga, ai adia e mai le vaenga. Ngau mai le kam whai kukuma, koe kusila ko lima pa me pole an me e pupu ai fua Israel. Ai le se vai whare mai malea. So le. Ako kam whai la ko whai mai. Israel ia male empasa sa mo le fa ku ngai ma fale mai ko mai ngai fai la mera ko ku I fu I le malo fo o ko fale ko un ko mai fai yo le lef ko aka wa ko ngi ka wo ngor fa fa msingo ia wel fia le lo se lau yo on ko 1 million ele a coisa kai limas fu ko sango ngai fale ele kai a coisa kai lu se fu kai kors fu ko sango fale ngi Aua. Aisia, langa foi nga se e kia ka ko le mena langa ka ko mai kam foi develop le economic. Sa kam ka ko mai develop mo ngata o le atu. Develop mo ainga. E o langa o format ale ave foi menu e kalesia. E mautu mausali ainga. Mausali le kalesia. Ale o tatu mai tatu tom fai o tau le leia le kalesia, ma tau le leia tai le kalesia, ai oki ainga o rotu. A same format. Yo. Ya lenga. Le sa o kala le fai atu. Le sa o kala le fai atu. Al fale o nga foi le morka ku fenga malo lo fionga le li par mia ele ya ina la por kalame. Le tai inga se la pasene. Se la uli masefu. Po wale o si mea so tueta to por kalame. Yo. O le atua faia. O le atua o avanoa. O sia upu le tau pe in whamanatu pea. O le atua faia. O le atua o avanoa. O oema. O tātou oa. Aia tātou. O tātou te wha. We are taking advantage of all these chances. O avanoa ua au mai. O avanoa ua fatura o whionga le li palia.
manu maloina i whainga palota. First, o aisi ava noa ua au mai, uman tofi le parimene, umana tofi i fonfitalai, umana tofi lau kapeneta. Leo umana tofi lo isi. O aisi ava noa le ua mai, paatino. A whaina whai e tui la epa na control leo mai. Ele whape umatu whai atu ele de control. Ai o tatou loa. Mea ele mwhai lan tatou nofo tatou le me taun whai. Iyo. Ele whape poko kui la epa na sau kui la epa control rule whape le tunu. Na sau le aru whakanga whape la mai whape. Ele loa kui la epa. O anga mea mai ang whai. Leo ua sau yo e. Pai whainga le atu. A tatu tara noi fo. Whainga le atu. Toe au mai a le atu ato ina pa yo e. Le ave ia me pe va ve oti pe. Mai a se sau fa i fa mata ia i sa mo. Fa tilo ia i sa mo i mea o level on the fight. Yo. Mea nga. Po fe lava o le lalolangi ngei, io e tatu whainga malo. E le whape kau ki o e whataitai, mea na whai e tuila epa malana vai. Kau ki le fia ui i mea ngalako whia. Opposite kako. Ia, ai o kako whia, i le mea male mautino. E le to e maua so la to wawano. Langa le taipei al mea foi le lau fionga le li parnia. Ko o limat ele atua saulo i lima o tavita. Iyo. Kam kwa ka vika ki kipi le piko le ia lai. O whaai long o le tuu lima mai o avanoa ia i tatu. Ia, belei. Whaftai o le ua tau mai le tatu, ia, tau leu tatu nuni tu la fitu. Leu tau mai tatu paanga fo i ore nei aso, ia, natu matu iai le avanoa. Ia, se i. Ia, a fio mai lau o fio ngai le nofoa. Ia, le te vaduna nofoa le e tu me luma i. Ia, se ia le tamaitai. Ia, mua whanua. Ia, ona. Maturo le avanoa se i tala foi, ia, lona mafuta mai. Ia, sauno ia, o le tamaitai. Ia, tu sa foi o a mai ina ili nai tu langi. Ia mwhatala fo mai tatu atu, mai whalwala. Ia, eleo langonat, eleo. Sorry, hey, I just got off the taxi running back in the house. Yeah, my Lord, so I was flooded with calls. I was flooded with calls and text messages. What's going on? Can't you go faster than that? I don't want to get a ticket. Put on you go by the rules. Anyway, yeah, my Lord, so for my Lord, so I will live on a pese for you. Yeah, love for anga mo fatalo fat foi. Le foi wato e mo le nei lao tato te feilo iai. I se sunga fa fea ngainga mo lato fatua, ta mama tina matutua, le tele o le autalavo, ia, mai tato uma. Po o sa mua, po o fele tulu ino lau langi e mau mai ele au nanga. Ma lor so i fua maua ma lor langi ma. Ia, tula epa. Wa fieni tu lau e lua. Ia, o leua te amalilua i utula ia talu ona o me lesi mo iai o le me taua ia o le langa e iai wingo nei me tatu te faia e tatu te le o mai tatu me faali ali tatu foringa i tangata ma tatu be ai
O le tele ia, se lau pasene le tele o nei ngā ruenga, i le whengofi. E inosia ai tātou, e itangi ai tātou, e whaaleanga ai o tātou tamari anga tangata. A o tātou sao lea i lo tātou atunu. So i le whengofi e la o tātou tiu te mawhaima. Ia o le melea, ia totuia, le awa noa, le naua e whapai mai le tātou atunu. Ia maro, o le naua e toi fo i le ofisa. Yeah. Only today lang or sa iya mato fontanga ma vaenga puli o le mtanga duenga. Malo. Ia, o tele loa pe na la amatatuia i le ta. Amata mai mea sa whakamai. Langa o le mea na kaunta i ana nei e toa toru lea le. Tele loa pe na mauche o tamatai o ai au. Tima. O le ale le pule. Ma vae lua. Yeah. O le totoru ana na lato mai e kaunta ia le whai atu o le whionga le minsta. Ma tusi ana lau mai minsta o lato application o le atu e whaali atu o lato whawhia poto. Ai te e le urunga i le totoru lea. E le ale i tu o le te o le amai le whamao. O le te e mua mua au na nofo ma reveal lai e sa o na o tuila epa e le apply. Wana nofo ma tau ma ia Samoa e sa oa o tuila epa e le apply. A koe na fonga le, sorry tu la epa. A wha fonga le atu muu, na mai manino la vele fionga al minsta. Ioe, na. E le i wha ulu atu ia ia le te e atu la epa ma lana whatonunga na ave sa o i le CEO. Ia ole na. Tusa o le mere na e o lea ua manino ia Samoa. Pe na whauru, pe le i whaurua, o lea ua lato admit, e le i apply. O le totoru la lea. O lea ua mai toi tamu whai whamatala mai na abatu le telefoni na whai atu e o mai. E o mai whai interview. E le whapea tātou tele o mautinoa. E au na tātou wharong whai ua mai runga le panel, a mai so latu wharongona. A le latu tua lalo. O le uto, it wasn't a repetition, koe repeat mai atala ina mai ele. Lala mele whamatala mea Samoa, e sao. Ele o mai apply, na mai whaali mai lo latu iloa i le vaenga e ana le poroketi. E leo whaali o le ilotu la epa. O leo mai e wha wale lunga, lato te whaaton wina le minsta mal whainga malo. Ia, au lea ele inguinga o le nāmea. Nga, o le whailoa ia nana whailoa i le awala malama. A le tūlanga le iei, leo whaafonga uma Samoa i le tone o le tusi le nao mai. Ioe, o le nā, o le latu whailoa mai lo latu fia malama. Mea tun mana, whailoa mai lo latu iloa, le latu malama, ma mea uma. Tole o le tau o le mea tatitala noa, ma whailoa atu ia Samoa. Ana le toe oa e ai lunga ana leila. E le manino ai ia Samoa. Le vai telo i tangata. Oi longa winga sa whai me se live whatanoanga por sa ongal na. O le lato live papitoa e tali a i le minsta. Ioe. Ia ole a whaila o le tūlanga lia. Manino a mea. Manino. O le wa mai sa o le fionga le minsta. Tusi wa tauli maina ia. O whela i eni lato application. E ese le wingo o tusi len tato whaalongo i ele launga. Ua o tusi atu o aua filfilia mataitai fono anu. Ele aise whapea, they wish to apply as a chairperson. No, altogether. O le whatonunga lai whai. Demanding, as if what? As if whapea langa wa lewa nei tono palmenge i ele ale pule. Ai, follow atu ai la ma e lua ia. Le sa walanga ia te e whai mai na palai. Alu lai a mai wha maunianga o lau application. That will rest the case. O mai le whete na inga. Ma le confuse o lau lava i tu malo. O nga o leo, ia ti mai ia, lea vai.
pepelo alu lunga TV1 fai mai ai pe o tene le lo tau tala fa sa mo o langona no fa no ona o ta mai lo wingoa fa pe mai le lo tu ma lo po fesa ta fa vale well of course na ta fa vale because e te lo foi ese me mo le o le tu ma lo wa ana fa pe o le te sa we fai le tu langa e le mo le tu ma lo e te whaia le mea ua whai e isi atou sui whai pule to lima. E le muli tai whatonunga atu la epa. Ai whai le mea e le lei mole i tu malo. To te leo atu to tono le pale mene ono atu la epa. Na vote in o tau e tu malo. Ona to te atu e whai le a mio tonu malwha maoni. E a maise manuia mole i tu malo. Alan me le wania e manino mai ai i. O le tau whaatau te e whainga malo. O le tau whaaleanga i poloketi, ma mea e ati na e ele whainga malo. It's pure, manina sa moa. O le ala le sipepelo la mai toi whawhau lungo le sipepelo. Na le alia ia le luma malmatanga ia la tau. Ia. Sauno ia. Ia, le winga la tala, pela almen lewa e sauno mai, leo ia lea mai, Lea, na halu lunga TV1, whaili nei malna. Alang meno e, ina ua halu, e na tele ita ua mai ela ia tātou ma lea tunu. Whaapea, ia na ua luatu lau interview. Pawal me whaaleanga mai le whaapea mai. Ia whamai ele eisa interview e whaia. O whaatu pe aisa, she didn't even tell the truth. The reason why na lenga le eisa nga interview. Lawa awa batu ito tonu lato, se whamanino mai e le panel. Don't expect to be interviewed as a tetefono because 1, you never apply. 2, totitete. And that's it. Lala meno ia le vai. Na toe whaato ese matalo sanga pe mawhai la na toe whai atu loa langa application. Lale tala na ave e le panel. 1, nga e a mailo application wa expire le deadline time na tatau na mai. So therefore, you're way out of the scope. Na lea langa na le talia i sanga na natau sanga le na watu o le ato e whai atu langa application. Alal meno iai, manino le whaafonga sa moa, a titiro fo iai, na o langa CV na amatu. E whaailo nga ba amalonga tamai. Of course, everybody knows lo nga ba amalea tamai o ia lo ia whauwina. But, awal whaasau silia i mawai mawalalo i tangata o le atunu. Lea lana mawailoa, na o lana CV, malanga tu te e 4 pages. Ioi. O le mea ia mana tua ta mai tailea. Ana usita ia ele fast le si tui e nofo, ele tu. Iona i loa. Ana tasi le sui le fast la te tau fetuli. Ele tu le mai. So fa fetai mau sita ia me o fetua le malo. O le mea vole le na tele lo te mininu fa man la matua i le atu fa fonfonga. Le ai masesi au tu le epa malana hita pipi na yesi na fasivaenga o le mafaufau. Na alu i le mafaufau wina o le proketi lea. O le proketi na tupu wae i mafaufaunga ma au mai i le nonofo i lalo o le whatuatua i le tua sa mumtasi. Ma whawhatu. Se whainga e ese mai i mea ua masani e mai sa moa. Mai le ono se fruta o sanga taru o tuto tasi. Money. First time in history. First time on TV ina ua a apa i le malo fau i le meta o le social development. Ao tausanga mai na sau mai atu ngā pare mia taruai. O pau ala mena focus i ai. Ia fe i lafi ia whanchele. Ia tula i ni mea chele. Pau, ele i tau whaatasi se lato mawhauwhau i le mea o lea. O le ati ina e ina o a inga. Ma nu mai i whale alupu e tau i ale pata. At the same time. Ai mantua la tula epa. Tulo. O le mafuanga tonu na hawe ese fo i le atua mawhauwhau ngambo i la tau. E le mawhauwhau i ono lea. E le mana o ia manuia le atunu. Ne te wa whao atu le manuia le lautelo le atunu. La e mawhauwhau selfish na o la tau wha manuia ina.
Whaautu pe whatutu mua la tautanga. Ai whawhetai matole pūlo i le a e tō whāle whainga malo nei, siringia. O le a se mea lei e whai mo le atunu. This is where the whole thing starts. Ono le a, e le i o mai le whainga malo fōu, with an intention e fu ia la tautanga. Na o mai ma le la tautanunga, o la tau o tangata whainga luenga sa moa ai tu malo te tasi. O le ala ne whai ai, ia ngā lulue whātasi le malo, male mai tu malo, ina ia develop sa moa. Wa nena le e ave ese le tu mafo whaunga le ia tula e pamlana vai, nga ona le a, very selfish. They're only thinking of themselves. E le mafo whau le tunu lau tele, e le alo lofa ia sa moa. Le ala tonu na la tau tele, whai e ninga luenga le lei mo le tunu. Ne te ua manui ai fua lato, e whawhia lato. Le ala ua whatasi ia i tu maro su marfa. E o e abir whamasinonga. Ia, si ta tala noa. Ne o whai atu le whiunga li pare mi, o me patino na auto o e abir whamasinonga. O le asau sila iei, o le asau wa iei. I le tūlanga e ta tau o na tali mai whamasinonga i tusa marvanga. Ia, e tonu atu la e polo manino whawhanga anga Samoa. O oe maa o e leo ni lo i e leo ni whamasino. But, o le tangata e whaongalo na mawhauwhau ma tātou tilo whai. It's only genuine. O le anavatau. O le anavatau tu lou na whanau mai tu tonu o le vaenga whai fast. This is le na o lātou sa wawali le atunu atoa 5 sutasi tu malo e oe whaalawi loa le lātou anavatau. O mea ia mātou te whaia pe a whaapea mai lau pule Samoa ina ia mātou tutu mai la vea i Samoa. Le fui na o la le HRPP lātou, ma lātou anavatau. But what happened? You weigh the scale, ma losi le anavatau ale fast, i lo le lātou anavatau leo le kola ma le pelenga, which is o le meiai, ma fau umale atunu, na nau mai e tufa tupe nei. Ai whawhelu manai. A watu ne mantua le wasa sau whaafi, le telo whala au whasaina, ma le sawa aina o tina and all this. Nana watu ne au tupe nei umanei. Ai whawhele lumanai, ai whawhele atina ino a inga, ai maise nu ume kalesia. O I lale e senga lea, o le te leo le tō wha. Sa whai aile, sa whau waie, e le vaenga whai ale fast. Ia lato anavatau. A titiro lai ai. Na mai ana namatau. Na mai ai foi mai a inga. Na manino ai a inga le whainga malo pe atu lai mai o mato ai a inga ia conditions, guidelines pe a whape e tu lai mai. Lena manino, na mai foi la tau guidelines. E lei whape la na ia inga le fast a la tau guidelines. Na sa wawali lava le fast la tau. Whaalawi loa le lātou ana watau o le mea manino i a wheiloa i ma nuu mai tu malo te tasi. Fofola le lātou ana watau. E lei whapea na o tau whaaleanga le lātou ana watau or whatever. They never look back. Lea lau tu lai mai lau tu. A whaile al whamasinonga, la oe ave whamasinonga. Io mea ia sa taulan titilo whamasinonga. The history o le ana watau o le fast. O a guidelines sa tu le fast i le whainga le lato anavatau. Na tuwhi siri la ia, suinga ia o na mantua whaitan sa no le fionga le lipaing mia. Le pae inga le wa umanei. That was a trialing period wa whato a whatau nu o le ia I le whamoe le poloketi. O I fo ila le nai loai, le tele o vaenga e tatau o na whaaleleia. Le la watu la I mai nei le paia inga le watu la I ele sunga lau le mali toa a vema pale mia. O tu whatasi ka peneta, titilo a mai mea sa tutupu le paia inga le tu la I nei. O le ala le mea pou o ima toe wha le leia. Le la I nei la swinga fau nei. Titilo la le whamsino la tō.
le ai o le lava sa ole le fo le anga vatau le al vainga fa upfai ona o le na titilo i fa le tonu tula i mai le pai inga wa tula o tuana i atu le la i swinga fo le nei ona o le pui puinga e le stama i tupe le 2 miliona. It's a big amount. It's a big amount. O le pui puinga le ia awane i to tupu mai le salomua lava ia tula epa fatoa avatunga lava le tupe le mena fai tula epa tufa ona le fa leanga o langa motive le na lo ia nei le fole mai atu lo ia nisi o lana vaenga o le fa wa muli ta ia le na motive le o le fa leanga nia talo sia pe fa pe o tono fa masinonga o fa masino tongi fa fole la to tangi ona le manino ya o le si foi la tu langa le titi le fam sinonga to se fu ai tu malo le manino lima i tu malo ale HRPP o le wa tai fono so fa tasi o le wa tai fono tilo la ir fam sinonga la mena le muli ta ia la to ie to toi aya o le fo malo le lefia to ilalo tu la epa le la muli vale to i maisi. Iya. Because obviously, le manino, la yai famonga le fionga le limin star. They never applied. Alela wale apalai man manatu. Aila tu te fato nua mai le fionga le limin star. Ona fa pero oi o te fefe o te fo te tono palemene. Hell no. Tu sa ol min star long to finger. Le na to fienga ia. Mane pa malama e minister. Tu fa malama minister ia mangele mfula. Iyo E se me e a faina i tu la fondo. Mangele fulea ai ma fesolai. Fesolai. So ole me fule le lango le fai atuan fam alia e munga mai. Ole tali la efekta ngata nei. Ala me ko kelo lo abet fam sinonga ma abet tu la fondo pe ko kelo ko kisa. Ya fai uma mai mea. Na o tala au mai e fa se nai ma fau ngole atunu. E sa o lo le tala. Fai ni of vai o tau pepelo. Waila le atunu. Da fai no sei o le fionga le liminsta. Because la wata titiai iluma le fionga le liminsta kopio la totusi. Yeah. Well, there's no saying. Like I said, na tato tatalo. Fai e la mio tonu e fionga famasino. Tongi fafo. La tau te lei mulitai i swinga na au mai. E lei fa pe fina ngula fionga le li pale mino. Ia famasinonga. Tatu tatalia ia famasinonga. Nanga tatu tia e fu ilisi maunga tele o famasinonga. Ia tatu tatalia. O lea ua faitio ia le vaenga fu i anga isi minsta. I le tali mai il minsta ia e whaamana malama ia vaenga ia. Ma ia au mai le tūlanga fu i le vā o ia ma le taitai o le tuangai. What's wrong? O lon tama atu i le ioe. Api e mana i lapa ia le whawhongwhonga tātala noa i se vainga sa mo i vaenga. Tula epa, na manino lava le folasanga le fionga le li minsta. Na manino sa noanga le fionga le li minsta. Ua tele le wa fasanga tau male le afoi. Wa fasanga tau male le sa noanga le manuia tula epa i anga i le minsta. Ia. Ole sa ole na lava mai sa ole fionga le li minsta. La mele lu i mai ai i le issue ai aua e te tau fai ma e lau fa pe o oe wa e poto ato to el politiki au tangata nei e faule no e tama mai foi nei yalo ma tama fa na o le tunu nei tamani a la me e te tu ma wala lo ina o lato tamani yanga enough is enough. Because to be quite honest to Lepa, if that was me in Parliament, if I've been
I'll do exactly what le fionga le Minster mo fa was doing. Do sa o ma yai. Ai le fa pe foi la. Ese se pena tau fa leanga le a mai sa o la va a o le tu fa langa no. O I o le te mama tua. Tu la e palo Natalie fa leanga no. I le tatu tu ma leanga a. A wai te tono palimeni. Ele a mai alona ta le tuangai. Ele ai na te le fa tonua le ta le tuangai le Minster. O a mea wa umana so ala pule le Minster malana au fai ngā luenga al metau na fai pasia tu tono kapeneta. That's it. And no one le te mina tu la ia ia. Ai fa fetai a tato Minster fo le paia inga le nei o lo tutu la i lava lato matali. O na ole a o lo fai o lato tiute. Le pe o le te me tu la epa. E atu la tono le mautafono. E lu ia tu lo se Minster tu la i tu la epa. Lu ia tu la i tu la epa alea. Vai fo I lale. Le leo mai lunga le fong fetalai. E alau la vatu la epa e fai. O le ese senga la nai fai ngā malo ia nei. O le ua ia le manatu o le observer ia manatu fo'i ua nā tia whaalafi e te matailo ia Miro ia Lui ia witnesses mo le whamsionga whalealini. Na so whina. Tula e paale e whai atua sa utala mua. Wa tele ia mea wa iaile lape o le au o nanga le observer. Ena a mata atu tau sangalen tea a o si mai le ngase le fionga le lipa le mia. Lena tau le ai nai e vaenga o lana ofisa. Ia wha maonia pe pelo umana tala na lato whasalaua. O ai na wata mawhai e o e whaile whatu e senga e le ifieto I lalo le observer. Lala mena o iai, whatu la I whafo le press conference mo le fionga le lipa le mia. Alua e ile masina lente nei, masa lente nei. Lena manino le mai le research at BBC. Wha maoni ai, observer are publishing fake news. Yeah. So again, last week, o le te I le tātou lo ia sili, e le I whakatoina, a wawhisiri ngia e tangata, po o a whemalanga ai fiti. E te I aila le fionga ne al tamaita I lo ia sili. E na te le iloa se mea, ai whape mai, le wai lunga la observer, le ale tali manino na ave le fionga le tamaita I lo ia sili. Oi, I'm sorry I didn't know because I don't read the Samoa Observer. Because the fact is, o leo manino mai le PPC or whamaonia, they publish them fake news. O le mea foi la le o whape mai nei ua mō lia o whape o whaalafina le tamaita I loi. Wa iai ni whamaonianga o ngei news. Wa iai ni whamaonianga. Lala mo le oi avel mo lianga o le tamaita I loi. This is all fake news. Yeah. Ka mai le forensic. Le ase tauwa ai le tūranga de woi e kaku forensic tusa male. Ile au mainga le Minster. Manino ia le mainga le Minster. E matua I manino le folasanga le fionga le Minster. Wa enga ta itasi uma he mafua anga o le walenga delay Mantua. Pena whai atu o lenta tu tala noa masanya I lava. Na tau nuu male forensic I a ao o lesa avea mapale mia tausi. Ai le whaia le choko mi Samoa. La meno yei, no nofo malatou. Ame wa adia I mai ai, latou te le mawhaia o na whaia se ilo ilonga. Le mawhai na latou whaia. O le watu la I mai nele tatou whai ngā mano. Ti tilo latou, okay. O le ale tali le nau mai, le tu tono ale ngā lenga li lifaloa to ilo ilo. O no lea, a watu le tusi ale,
ale vaenga sa tula I pa inga sufi tu malo tausi. E le I fai I ese lato I no ilonga ono le afa me te lele la fo le lipoti. Oi, pe te le I fele lipoti o I lato tiute sa tauna lato iloina. Lea la na to ngā lulua I loa la le vaenga ale pa ina le whanga malo le tula I mai. Mahali ia e loa I tu onga. Wa le sa whape mai le se me o tupu. Nei se me o tupu. Pe pese solo I tula e pa malu po o ngangi o limong. Le se me o tupu. Pe pelo mala. Le la wali ia e mai. Le la wali ia e male tani. Wha manino ala fionga le limin star. Wali ia e mai I le tele o mata upu. E le o yen wha maunianga. Aia e mana tua la utale le tu le pa la to reflecti tua. Ina fato atu la I mele whainga malo le fast. Le wa le na le il pa inga sufitu. La meno ia le taimi le nei o le tau mawhaila wā e le fialu ese tula epa male no foa le palemia. La meno ia maua mai uma documents ua la lafo I le lua. Le sa eli na o whaakonka latte company e o eli le lua I oi I tawhaingata le mea iai le la pisi. Le lua le na umalonga eli taunu ua tuloa track loads matanga o mo documents, invoices and everything. O whaatonuina le tamaloi o e tan tau ai mai tono le lua le nei. Whamele tama. Whato a ma whai ano ese ia tangata whainga luenga malo le no atu e tau ai me e lapisi. Ina wawa ai me wato e fu el palpala I lunga o pepa nei. Ela walia e mai ngele forensic. You compare 2 and 2 together. There you go. O le tūna fo le tolu se furu. Koulu se furu ia mea ngā ku e whai Yesu suenga. Yeah. A le ngā se furu koulu le ngā mai. E ngā le lima fo ila le ngā mai luma e le. Le ngā whamata o si mai e le Minster. O le tia vea airport. Tanu Malala, Fatuipui, Misela, COVID-19. Ia, ma le vaenga le afo EPC I to tonu o whalatai. E te lele ngā nei mea. Ai tele mea ia wa awhi tōru se furu. Ia o lele I saurunga le mea o le tupen man Samoa. E tele uta upo ele le suenga. E sa utala noa le sui o whale la tai ana nafi. Mai e na te whamaunia. Por mena na iloan o le lua se lau pe lua se lau mo meo solar lights na install le awala I whale la tai temi o le pārota lua oro tasi. Le lau wharangotu o le power plant le mele tau mai. Ailu ise me whale la tai temi nei. Pe mai le o le sui le me whale la tai se I on site, give him a week the vessel nei. Se I wawa ai po le aturanga o lo iai le sa on mene. A o le mea ta o le mea o le ai o nilisiti. Ta o le mea ta o le ai o I documents. Ta o le mea ta o le ai o ni whama maunga. La su pina ngaru I le mea. That's all fraud. Manatua. Lea wa to reflect lo mafofo. No wonder. Tele wa faa SOE le tele o isi mtanga dwenga. State-owned enterprises. O ila to o SOE le tele me le tulanga le afianga. Manatua apa o fia ni tau ni tupe tele e faonga. O ia I lava le tangata responsible and not to authorize singer. Yeah. So therefore, whoever le tangata le na te prepare inga, e saingi le tangata le na, a mai le tangata e authorize atu le payment. Al mele tōinga, le aini documents, le aini saingi, le aini ngoa, le aini invoice, le aini requisition, o ani tōinga meo whape nei te tele tupe nei e alu, ai le aini, there's absolutely no records whatsoever. E tau mai e nā, matua I ta fili sau noa tangata ngi, I ola o tupe a tangata o le atunu.
e ai ni pika ni faka a sa foi faka ai lesi authorization ni lopo lesi saini. Yeah. Tula epa, I worked in office. So se taimi lava ole a fai se invoice, prepare a requisition, whatever cost e ave se mea. I have to prepare it, fai umale note and everything. Avaku paper e attached to confirm my le costlingi. Na avela e lunga le general manager, po le tangata leva e le finance. O ina saini mai e le tangata le neima tusi mai longa ingoa. Ma approve mai. Ia ani me tele ni lato tupe. Tupe la tunu. Ia fuia mai. A mana o lava tangata i e wha mata osi sanga ia lima suwafe. Go with the flow. There's no paperwork. Me tonu ane le tula i mai nei. O le meta ua le malo le wa mai. Le o fa masa o men malo. Le o fa te fair tala le seme o mai mautu pe le fainga le forensic. Patole me voleta tilo iai o no le o to ato e maua muri ai. E ma fai foi ta tilo te tua ia le fainga malo tamai te fia me te mina tula i mai ai. Ile le siaki le lei o le PDO o le binder something ticker OT la eling o le ale officer tausi. Yeah. Le tata tauna le la pe foto atete ini ia le fainga ina o tula mai le fainga martimi mai lo ai. Le ila ele la ko la samo. Ioi. Asa tau a pau al menga lenga fai le mele. O le mele independency, independent au lava ne ia se va nga Samoa. E ono a fi ale la mo. La menga le fai le insu so ngo mene a o le a ver le afu. Ia fa mo nga le PTO lo ke fai me. A le la fto ai lo nei. Ia. Tula e po tula ngatonu ale na a. Le tio a min tau nu le forensic auditing report i au I la tau nei sa tula il pa inga le na uma. Ai le ai se la tau whainga e whai ai. Ona lea, lua a wala te titi le ia uia personally. One, is it because o le tam whai wha o fiu finisi? Pe iei nisi o la tau ia tuai o le iei le a fianga I tono menei. Lua, ia, ona lea, o le wan nofong whaangale le vaenga I Samoa, and yet na manino le leile folasanga I tono palemeni. Ia awane I ese influence. Tilo. Awane I ese influence. Ioi, e moni o lo ia ialo mawhana o Samoa, lato te ngafa tau limaina, le whaio suenga. But because o Samoa tele so tanga, Kelele connections, this is why ngā lenga ave overseas, inga ia awange I ese influence I te tonu o I Samoa. Ale mun mule anei, lewai, mo tusa wa whaavalea le tunu. Whaavalea le tunu. La mena le ta oi a mea, le min star fo I whea ngai mta upu nei. Le min star tu aia la le pale mia, le min star tauna tau, tala le min star lea, I le mea lo tupu. Ia, whainta la monta tu na furisa tau vavai. O New Zealand, it's our second home. It's our city department New Zealand I Samoa. O le pare mene tumu Samoa. O leo tumu Samoa. O fisa te tele le malo I Samoa, tumu Samoa. La le mwhailanga kause mafofau e kakawharanga I Samoa konga kampanile. A le mawai, e iai lana affiliation e ilana la I Samoa. Samoa. Ioi, ta tia ilanga leua kakukea e se man melea. A o le mea le avatu, langa le lau tau sa o mai si minsta. Ele I mawhaina whaia iai ele caretaker kama me se mea. Ona o taimi. Ma le lava taimi. Ia on a tonu o le au mai lunga a wala wha aloalo ele minsta. Ai o te loalen te lere te min tilo ele vaenga pea. Oh, they've had more than enough. Mantona atau nu ia la tu ele fele chokom. Oh, kitopa. Kitopa. They had all that time. October. Tilo fala ele taimina tu la merfa nga malole nei. Yeah. Ele leva foi
E sa ili la e whai ato ilo ilonga ma sa ili ilinga. Lewa a mai manino ai. Isi si vea ke fia taranoanga i le turanga le o le forensic. Ele isi si mea o nawa e a mai a umale tele le vaenga a pa ole mea. Tato e talanoa i le mele na mai e le i na fesili e sio i atulepa. I le meo le direct appointment o ai fo. A le tomai tai loia. Loisi. Oi wato e whai foni fesili a Bondi. Wato e whai foni fesili a Bondi Beach. Ia nga ele uma. Lelan fesili sa tau na fesili momo i atulepa. Pe o whainga foi le na whai e lang kengi loia foi le o Savalinoa. Savalinoa Mareva. Ia le na Mareva. A le fesili pe na te taritonu wina le sa o le mele o whai i ai foi. Ia kali me foi koinga. Makua pe pelo i singi le kali so. Te whai atu foi. Watu tu sa pā wa i atu la e pamale fōlinga apa whango matantongi ngangi o Bondi Beach. O le motu ai tutu wafi o na fesili e whai atu la e pa. Ia le lau whai mai e le awaitu ina whai mai e sortura fono i ar mele o whai ar malo. Ona o le tamaitai o maunga. O le ailo uma sa moa sa tu i le tu o le pāremia i teimi o ana whamsinonga. O e se sen whaupunga le natu la ipa whapea na tu i le pāremia. Na tu i le vaenga whai as a lawyer. Man tu whau le pāremia le na appoint sa o atu nei ana KC and all that. Yes. Ele iai whamsinonga ele involved na o Miro. Le sa iai le... Ia. Tulai mai. Tai over le tau whaasise, tau whaaleanga. Ua lua whesasi ei maa whau o le atunu. Ma le mautonu le atunu. Tupu uma nei mea tula epa. Ana whaapea e tu le toi ina ne o tula epa i longa tūlanga sao. E le aise whi ai na i whaapea le tu maa o Samoa. Ma lolo whaatamali. Ale mele o inge. Ala le wa manino la tau whono le na whainei. Le awa wau ma inga ngā to titi pāle no o se tulo. Ono lea, o le fia to i lalo. O le mana o mai ia tulo wa tamali yanga o afio ngā li a Minster, ma le afio ngā le i Palmia. Whape mo, oi nei tamai ti laula lango. Nei lalo wawa ainga. That's the attitude that he's got. You know, ele malia i vai mana o lava. O lima ia tupe la tunu, mau uma ia mea la tunu. Me vole ele lor tu ina o na tala e fai. E fai tau na ia la tunu. Io e. So se upu e mamuru mai lona ngutu, lona fofonga. E no fo tu se no fo em tu e fa tala mai lona I tu ainga tangata ia Samoa. Ia e te lo fo i te leo mea ia tutupu. O mea sa ona faia. Lewa no fo matu wai, you know, it's just because that's exactly what he was doing during Langa administration. Lela wa no foi mafau manatu le foi fai finga malo le nei. No, you got the taste of your own medicine. Oi me valea me le tonu sa e finga. A lela wa e lo tanunga o le foi it's because you don't trust yourself. That's why you don't trust le finga malo le nei. Tu finga malo se I fai le lato faiva. O le taitaina o le malo. Tau le au te lenga o le fono rentalo. O tawa aia I au tango tu atoa I se package se tasile fono lea. Na tatu tiro le iai mo le mea o le... Fai tatu tiro o mea whau conspiracy. Se o le ua o le mea sili o na ta whanau noai. Na o le la a mata mea la. Na ufa alongo atu o iere la tu plan. Tai tolu asui, ma tu atu lewa noi atu lepa ma e whai mai le tali mai I vang. Au tu ewa ai tu e whemusu ai. O lea ua tu ua e tu whau le atu lu e sau le ma fau. Io e. Tu, uma e ala le mea munu, tere I maua po hani tali ala vanga munu, atu na e whanonga, tere I maua I to e tali mai. Al whanonoanga ma whanua.
Te tau te vava ai tu toa i Samoa. I le mafuaaga na kola le fono lea. I le mafuaaga ua le faia. E pia na e tau momo. Le sa failo ia i. Le whanonga o le le the very violence. E le ngate le violence. Threat. Kau wha matau, upu matala. E te tau lana toe vava ai tu toa le malo. Pe va ai do official le. E toe viu a toa lava le fono le. Ma fisilingia, o lana mafuanga le fono. Le atonu le mafuanga. O lena maua, na talo le fono whapea, ona o le tūlanga o le lethia fia i le whainga malo, i le tō fia o teitai fono. That's le tali le sa mai. Ai maua atu nei i to tonu o le fono le nei. Le ngā ngana le sa whaonga, the accusations sa whaonga, the defamation sa whaonga. O wai whaia sina uofo, whaia sina uofo. O ngā o le nofo ilo ia ia tō lua. Tauna whalongolongo atu mawa ai mare tatoa, ua out of line ia la fonga ia la foma ia tangata, te le lopo whele tu malo e tangata le whape mai ia, o le tu whanga e taun whai o le tui le amo. O le safa tasi. Ai mini o le foi, o le loau, o le tu malo loau. Sanganga. Ioi. E tanganga ngana la le iai, sa te tau ana moni whaila le lofo lo ia nei. La tau te lapata ia le fono ali a mata. Tau tua nā le ngangana, tau tua nā, awane i tau whaia ni la fonga i le wha maonia, awane i tau, o le mea sao ana, sa tau na avel fautuanga. Sa tau na avel fautuanga. Alan mena na iai, ua matua i fia whanongolongo e wha sa wea mai tangata nei. Talo whaile mamalu o le atunu. I lo lato vai ma lato le iloa. E iai tua patatua o lato la fonga le na whai. At the end of the day, e le lato tu la e pa sefe o tou. A whai le molianga le loia sili ma le mtanga luenga leo. Ia na lofa tuaila ia na ua a mifore tau vai, ua mafia fia ele tau whaavalvalea i mea tau whaasesea tu la epa. Ai te sila fia foi mawhanua. O le keisi la o tau sa fune le whatpuipuitanga te me tonua lea. Exactly. Tai tui le amo. Ta taura na fia tangata ia. Awhala luinga tonu le lau tala tu la epa. O i manino ai la. O le ale tu ai ngā lo ia le iai lo ia nei. Sa ta tau wai loa. O tangata mai ima o le wa whatasi mai. I ta tau whaila na e se tau whawa pe ia. Ave pea le whaasira silanga i tangata le wa mai le fono. Ia tau tua nā le ngangana. Tau tua nā ia awane i whaia ni whamtalanga le sao. Awane i whaia ni tua inga. Awane ia la mela iai. O la a whaawinga ia upu matala ia sa whai mai e tangata. Whai se mea wawe, wa ta tau na tui le amo. Whawhi se o la whanongongo fo ia. Ia mai se le aluanga le fionga le li palimia. O la whanongongo fo le tu malo o palimia. E le talia ni mai. Ai whawhi tai o no lea. O le fionga le li palimia, o le tangata o le tua. O lo whaato a toa file mu ia lo nai tu malo. Ia la mele. Na le whaolo a tau malea, si i tau sa mua. Ia nana ngana ia nisi mai I ma oi whale alupo. Mātu te li o mai e si se taua. Meaning, o le mea reina o mai. E ana ngana whapena ma kukere o mai fia kau, o le e lau kukero, e o mo kupai kau e lako mere whai. E ele tantonunga. A whai o iai se o toi review e leo ma le mese ta mai tailo I sili. Taunga ave se ora I leo toi e review lea I le fono lea. Nanga o tele tau wha matau le I marwa le fono lea. Sa whatasi atu le e le afo le fontanga le asia na po. Ia. A sa whai e la se tasi o tina I o au tafa. A si e musu mai e te au. Te le ta wale swa fortinai pa me tupai wa maua me se tala I sa moa o le fono le na fai o vale ma fo fa wa tau na mo ria fatu
I believe lo ia ta penanga ale official lo ia sili. Yeah. Ape mai lo. Talo se ia mo lia le mea vai mutu. Aula te te po anya. What do you mean oile vai mutu? Mai le ngule ma fo fa ngangin. Fa ia oile ngor ko ino kere yo. Mai ma ko ngu fa ia o fer ko fa me o iva. Fa tu ia o te le lon tanga ta iva. Mai se le ko inga nga kele mai kala ia la uli. Ele ai. La matauri o to filauanga mua. Pei o le nga au fa solo ni la fa no. E fe rolo ma ko filau isi ka nga ka solo. Ia pe o ia na anaka. Yeah. He's the instigator. That's how I see it. He was the instigator. E tau mawai se langona. O atu se vaenga e makua koe review a koa le video a koa lea. Amara o te tono foi wa mawani ni la amuso oi whapeo to tele fo ia ta mafa le anganga e le i fia le tūlanga le na tūla i mai ele fontanga le nei. Yeah. Yeah. Langa ele tu sol whainga o le whono tanga lea, o le kukunga o le afi, ia kupu se mea Samoa. Yeah, nā tōnu lava. Ia. So le mea siringa whainga tā mawhanua. O lea ua uma whainga palota. Wa ke anga whakia. A whapera ni tangata moni lea lofa i lea tunu. Ku unga ua ke au whainga palota, le ua. O mai fai fatasi le malo a fai le fai ka ko malo fai fa pembia io ke le lola pala le siko inga la o le pese per ko inga le o I ala auli le o mafuai na bevesi la tu ai le ola ngami vai kasi o le fongo le ka ume ya Samoa le fa bevesi ngole ku. He's blaming Lauli. O la se o fai Lauli. Ele se me o fai ele fionga le li pani mia. O lo o manino so ta inga sa fai. Lo manino so ta inga sa fai I swinga. Ma o le fo e sau le press conference e sau ai lunga le fionga le li pale mia fa manino. Mafua anga wa ye fesu ya inga o na le a. Se fulu tolu I tu malo te mine o lo fa su enga. Lo fa wa su enga I tupele na fa nga se. Ia, whawhetai o lena la wha iloa mai se fultonu. Ai leo taua ili mai le ingoa le tu malom tangata o lo msalomia. O na leo, le pui nga fo I le fionga le li pale mia I tu malo te tasi. A leo mai tuwai. E whawhea I el telo me sa ona whaia. Ia. Ia, e se tam tau punana e te penan. Ia, o se mea te fia wha mawhaina tula epa. Le mānaia, beautiful speech, mai la fionga te mai tailo ia sili. Ina ua whai lana tautalanga, mānaia o lana tautinonga, anga ia Samoa. She is fully committed to serve Samoa with integrity and honor. Mānaia. Wa maua whapea. Sa iai le popolenga na iona matua. Sa le popolenga na iona matua ina wa ia manao si ilona ao na te avea o ia malo ia sili. Le popolenga na iona matua o na te leo whawhitauli ma mea lo tulai mai. Ai mana ia le toa la na fionga tulai mai. She's gonna continue wha uma mea na amata. Ia pe folo turanga le iai le whamaninonga le wa mai le fionga le li mean star. O le taimi le nei, te le lopa wa o iai lau whatanoanga I le former police le ia visesio Stanislaus. Stani Silau. O te li tanora le case nga, ka mai, karango mai. Io o le wa whamaunia ua dismiss ia molianga sa whaasanga ia visesio. Ona o le ua manino o whamsinonga ma ua wha maliaina o whamsinonga I le saini le li o nanai. Ia, tūlanga na iai. Lea la, o le whai la whapea mai. O le mafua anga ngalaina na alu le tama leo visesio. Sitani Silao. Mafua anga ngalaina alu ia nanai.
ai mafana se whainga wō. Ai whapea fōi, ini tausanga na tea. Sa guarantee le tambale o visesio, ni long sa whai fōi a nanai malona whaletua. And this is why he went to ask to return a favor. Be ma whai o no te leo le la wha moi moi. Ia, le ala na whai. Le whalafa pe wha manino na umanga saini, la sa malie mai loa e a fōi e nanai, ia tūlanga o your guarantor, ma mea uma. La manino, sa willingly whai. Ile wha pe na aluli ia visesio. Forgery langa saini and all that. Yeah, le te nei. Yeah, lawa will dismiss the case. Yep. E pale me o te ele o ngā whainga nei ngā le cases kengi o langi. Ale ta whatu nei la utala. E taola le polenga o ngā o le tūlanga la le molianga le whasanga ia langi. Au te tali tonu fōi. O lo ia fōi vaenga e pui ai la ona e se fo tangata na a vea le wha mamonga le na ia langi ia se taimi pēa o na wala au ia o ina tātou te loa i le ata moni o me la tu lai mai. Karo whai. Ia. Tātou mai ia le tūlanga le dengue fever. O le ua whamaunia mai Samoa. Mai le tausanga li momo Januari lua olua lima i le aso momo Februari lua olua ono. Se furu ono ake balu se lau wha balu i a case o le dengue fever. Ai mai a Januari lua ono le lua olua ono i le aso lua Februari lua olua ono. E limas furu lua new cases le ua wha mawina ma o le wai tutono o le whale mai. Ia le lai ai le alototo le fitu masina le na maliu last week. O le whalau whamaunia mai e Dr. Robert Thompson e lua i tu ainga dengue fever ia ua pepesi mai. Le ua circulate Samoa. O le outbreak la na since April. Whape lua. Ia paua le mea ia watu ai fo ile ta wha manatu mana ta wha ailoa ta pokalame. Po o ai se Samoa, New Zealand, au se Talia, Amerika, o whetulu inga lalangi lo iai alo ma whanaua, tam whanaua Samoa. O iai te fufuanga to te whai malanga i Samoa. Ia fully equipped o tau i vai ma mea pui pui mai ma dengue fever. Vai namu me whapena, ave ia mosquito repellent and everything ina ia pui o tau ma le maua whamai. Wa le o te tau manino tu lava tula e patau sanga lente nei. Sa o iai le maliu o se tasi wa wo ma whana ma te whainga ringa whatasi. E le whautai ta e sila fie le taimina wa e o mai nei tātala no ai. Sia wo ma whana leo fuimono mai yawa wha uma popualii. Lena atiu mai Samoa i le dengue fever. You know, e whai malole anga upu e whai le moto whai tangata matua which is, look at it now, only a 7-month-old baby died and Whauma was 64 years old when she passed away. Kau whai. Ioi. O le whautuanga e amatu aila i le mamalu le tunu o ai o le a whai malanga i Samoa o ta pena. Te tiri yang i le sitam tau whamon mole a whanua. E iei si whasalangoina na tu avetua whamon mole. Yeah. O le Valentine's ball, dinner and dancing. Ele taunia le ele fast ainga LA, California. A whai ele aso wharile nei February sifumartolu i le ono pi mo i le fiafi. O le lato tuatusi o le awhai ai ia o le tolu tasi lima o West Lincoln Avenue Suite tasi tolu wha Anaheim i California iwa lua valu o tasi o le tau o le ticket se lau tā la i le tangata tu o tasi ma la awane i le telefoni reserve sa ticket ia neite mitai i le lima o no lua tolu wha o tasi tolu o
ia po tamaita'i o Siangingi Stokes i le whaluawha, toru fitu ono, fitu walu ono fitu o le latou whaili malie, ia a le one and only one man band Malaisa Ilisanga, ia o le whasalunga whakatona ia mai i le vaenga a le pas ainga i LA, California. Aftai. Lelei. Ia na tā mai la i el whātama ia ina o le supermarketi te le a le i Samoa. A le whauti. Oh boy. I tell you what is the biggest supermarket in Samoa. The supermarket was I thought it was a bakery only. No, tula epa. SLA2 e le bakery, SLA2 e sell le alcohol, SLA2 supermarket, SLA2 o for your whatawaia mo meo ie malavalava. You know, it's massive. Wa o inale na mato ai whatau mai ai umai mitiafu ta whaangaina le maliu si o brother le na maliu sa mo tau sanga lentea. O ina, they've got a mess. Te leo le whali. Massive. Ai whanga whanua la. E whai o lalo a lunga foi. Le po te vai atu tu singa nei au mai aiva pe o fōlinga in mā vai fo i Frankie i drugs. Yeah. O sa ole. O tala na le maua. Yeah, te whalonga iei au tai Samoa. Ia ai le i whapena iei se. Ia ale me mana iai tula epa. O le na umaua mai ele tala nei Samoa. Ia ele whaftai fo ila i le li pule malato executive wato tele lo whengaluenga. Massive. To a tele lo whengaluenga. Wa a te tila nei ele whali. Ela kiki pipi. Ela kiki pipi, ela kiki molesi. Yes, I'm telling you. I've been in there. O tele mawhaino sa vali tele le si tu. It's so big. Iai umame, iai mea whale moenga, all that. Tele le whale. E ese la lalo, ese fo ilunga whale alunga o le whale. Massive. Talo whai, ale mele whaftai ai. O le wa mai le whamaninonga. O le au whaingaruenga umale sa iai. E le ei mese se o lato a whaingalo o iai ia isi vaenga o whale o rolo o whapena latu iai lato nei ia whaftai i ele tua o na matua to telo i lato o whaingaruenga nā tia e o lato a inga. An me karsia ia ele mu waisisi ele a fiesi soifua. Manino le ise sina fia. Ise sina tupu lo whale lave everybody was instructed to leave. Ele maua le fianga, ele maua le amatanga le. Ele masalonga, ai se me mafua mai lunga whale lunga. Wai, matua mu atoa o malunga, nia wasaulo wasasau mai ana i lalo. Lalo fai so. Ia, ole mea karsi a fai o lai insured whale. Ma mea uma. Ia, ele. Yeah. I am pretty sure. Tanga, tu foi ele teimile no wato i Samoa no ulipatia mai ai. Le te leo le warehouse, massive. It's even bigger than the one that were nei. A the warehouse ai? Ale vo tala tu nei le se ola tunga. Ia o Frankie la. Good. Oi. Massive. Ela titi malai la kapi. I'm telling you the truth. Ela titi malai la kapi ele fale le e si senga fo ya la. Wal fale le mune o I vai tele. Al fale le te fatu nei. I've got a feeling I wa uma taimil nei. O yuka lai senga ai. Ele mamawa tua male mele vai tele. Yeah. Massive. Lo pe tu fa tolu ni malai la kapina mo lo fale lo fatu. Tu fa pe. Ala nei fale fa pua fa pe nei. Le vota te vai nei nei fale te tele e fai. This is what I've never seen. Massive. Au te langa le tulanga le fanua la iai. Ai po se lima eka le fanua.
te le sua uma fanua. Oh. Ia, o te mana tua uma mataupu. Uma Ia mataupu. tamai o le ananafi le sa ese ava se feilo inga. Ale New Zealand Police Academy. Le yele lato intake le to lima sutasi ya leo wa recruit to se fulu tamaitai ma le to a fa sutasi o li. Ia wa fa mama fainai la le official leo le ta ua o le fa maoni ta tinonga na lulua fa atasi mauna ia le fa aulunga mo le tau sisio tu la fono ma le amia tonu yanga fa alo tu maanga fa Samoa. Ia alo sia o ni suinga fone ia le ale vaenga mtanga wenga leo lo ia nei le tato komsina o lo acting ale taimi le nei. Da tanu mai le e lima ni ngase ua pasia kapeneta e avea intia monitonga fitinga. Oh. E lima isi ngase fou ananafi. Leo fa maonia e o intia awala ia tong fitinga. Wa paulo no ule wa mai ia tatou mai. O nei New Zealand intia. Oh. Ia o te langona na o le vaenga lea. Tau na uto e whapa ia tu iai. Ile fasa onga le lipoti nei na tau fase se. Le whapea fo wo iai ni lo ia whanita penanga tamaitai lo ia siri tūlanga mta upu lea. Ona o le tau fase se o wha upunga matala. E tangata lautele wha le angai nai ma le tatonuina le wha putuputonga lautele. O le poti le whapea o lo o iai ni le na announce le observer whapea o le la malanga o le mafuaanga o na o le whapea o le malanga o le fionga tamaitai lo ia sili overseas a le understaff lana matanga duenga. A le lana whasa o mai la le fionga tamaitai pa lo ia sili. E le whamaonia nei tala se ona sa ia ki ina no ofisili ngia ia se tangata. Mas Babylona ona ia walawina longa ofisa. Ma whaamaunia tuai ele ai se lato invitation whapitoa na watu. Ai noko wala matu ile si tūlanga tula epa. Awale a maile vai o tangata na whaiele New Cecilia. Ele mawhaina alu le tamaita ilo ia sili ni fontanga whalmao malo. Why? Ona ele officially a tato ina lona tūlanga. Nela le ilo ele pepelo le amai ele Samoa Observer. Sa upa ia nafi i le mena. Sa upa ia nafi. Ma le whanau ngala. A tula i mai lor te mai ta i ia avea le tua i se inga o ia i le mele. Whai lo se whainga i le newspaper lea. Langa le whai tongua. Le whai tongua i le tamai ta i lo ia sili. Ngō pa ia nafi. Wa silinga ma le mawhau. O na o lea le foi na ele tulia foi fafo ele parmia. Na fai ele awala in a very polite way na fai ele parmia e tu uale ale fo ho fa men tuli na tuli faf. So o le fa lo fa ainda fa to winna i le afo i tama tailo isili. Ala lo le ele fez fa ka ko ele official tena fatu o le vai o tama taile na fai ele news lea. Wa le la o fa mautu mai. O tangata le o le vala aulia lea le ta waila le vala aulia lea. O tangata lo malanga le vala aulia lea. O le minsta o whamasinonga. O le CEO o le whamasinonga. They are the ones who like joined aku le Commonwealth Law Ministers o lo whai fiti. Yeah. Oi, o la eru malanga. Ai le waruelo i sili. Ai le waruelo i sili. A le wan nofoma whai ele tua inga. O le winga la tua inga le nga whai. Te tau whale anga whapea. Le whato alu watu ai malanga i ana malanga whawao malo. A le understaff le lamitanga ringa. O le kau whale anga le ngol mea? Ya, le ngā tonu la ba. Oh, sorry.
Na tā mai la ia i le tūlanga le o whaingoinga le swift action. Ngā i o inga mawe. Wa mai a na whaia ni su engo tino maliwe to a lima i le whale mai i mato tua. Mantua wa mawe na mai a nei fufuanga. Ona o lena maua tato wa pathologist lena mai New Zealand, mai Christchurch. Ona o whainga pa anga whainga wo a le fionga tumaitai. Le fionga tumaitai lo i sili leo whatau tō nei. Ringa wani tia ka a. Yes. Le lawa atu e pāwale expenses o lo o mana o mia. Te tongi en malo Samoa a la air flights and as well as their accommodation. Yeah, well, o le ala whaila o whamaunia mai. Whamanino mai la le Deputy Commissioner o le fiti le sa apalai mai le avanoa le pathologist a tātua Samoa le whasalalau. Na maua wa te ina watu e tali atu ia lātou whapea. Wa ia mawaina se ofo mawalunga atu i se isi no foanga. Ma wa ia tawasanga aile si tanga o le totongi e ofa atu el malo Samoa ia te ia. O le totongi na mana o ilua se la wafi. Sorry. Whai mai la. Ina ua process lo e le fionga le komisina le tawasanga i totongi le kapeneta. Le lana abe ele lua se la wafi. Ia lasa iai le foi le tupe na whaanga mo mea ia. E lua se lau limas fulu wafi le tūlanga le sa wha anga mo mea ia. Ai wa mawaila le tumaitai loia sili. Ma sau noa lo le pale mia whapia. E le toi mana o mia le au nanga le li fiti whapitoa lea. Ono le wa ieni wo a le loia sili. Pathologist whainau mai e whaile au nanga mo Samoa. Ia, on whawhetai. Whawhetai o mtai te le whamama a venga. Wawaile mo mol poro kiki o le momole intia palpala. Le o whai mai lawa mawala na offer elsewhere. Ai tali atu lai malo Samoa e agui atu. I vai e. Ia, le mesilia ia o te le na tupe o sefe. Lua se lau afe. That's a lot of money. A lot of money. It's a lot of money. Ia vai lai le vawe. Le wa lima ia fo ia lima ia tino ma liu le wa umana nta oto vaso le nea. Ia, malu, whaftai, tūle tā, le ase tala mai ele, o mai tā tala ina. Ia, wa o mātua. Le ase tā tala o mesa ia ina po, ale asia. Oh, it's beautiful tula epa. Manatua. Since 2019 that we became in the Asia. Levelana mau ai Thailand, out to Bangkok, o te ofo i Australia i Fontanga ma mea. Ai o le tele o taimi, ia o training sa whai. Ia nga te sila fia Dan Doyle, ha. Ia nga ma train pe o tūlanga le ei ta, tala no whapilei. Mara tofu se ere mele a mai lunga esi, pa anga fo ima le. Ia. E whata por kalame, ala sau por kalame al pare mia te minei. Ia. Le ala whapea mai o lea ua a whaina ia le taofiri polo keti. Asi o matu tu malo i whasale le anga. Ia taluai le tangata o tofilau lino. Ia, waila leo ngaonga mei o ture. Tula epa, you've got to understand, that's exactly the whai. It's to be expected. Ona olea. O le ona o la fonga iana whai e tofi lau lino. Lena sau no manino fo le minsta. A whai e whauli u tōla wa whasale angalua. Whai ngō fiena ta pungi lato po. Lato. Ale longa lave la. O le a fia a tole tu malo. Ona o lea na manino sau noanga minsta na ni nai matai ta la luma. A whai o le mea lea, o le whainga sao ala. Ame tu la fono tangata tu tasi. Ai whaasa fua pea ia le afoi. Ia le poloketi. Mori tu malo. Ai ame sao le tu la fono tangata o lewa.
Ele ngata vananga. Ave no le fono fa vai o I salava. Ai malolo ai la io iva la to wa sa to na e to fa ale nu. A e to fa ale nu o lo ia foi sunga fa fiangainga. So ale pule a fai la tu langa le fa o to la vama ma fieta ma mafa ile le vai mutu le o lingo. Ya. Ava no. Ave le fa sa le fo le fono fa vai o fa sa le a salava. Ni fa umata po tasina me ia malama Samoa. E leo se poloketi e se tu malo. E leo se poloketi o le mea patino I le malo. O le mea patino le flas. Le mea patino o lona winga. Ele a fai atu le fasi ta iala matangata mana o fasi o le puipuinga. E manu. Esa, ele mfaina la tu tangata mi valea e tam fai faleanga. Mea o manunga na. Ai ala fa pele to ina le olino. O ana la fonga ia fai. O wa topa ia na ia wa malosi ia na ia wa hiki la ale lo ia le ala. Tua patatua peno fai atu. O lo o iai ta penanga ale lo ia sili ma whainga malo ia. Tua patatua la leia. E a afia o mai fo ila nisio ila tau ia sa whaia la fonga I to tono le fono lea. Talu ai fa o lo ataua fo malo o le toi ina moso le o tula epa. Whaftaila, leo whaari me leo so sa o lela oi le limo tula fono ia saunoanga ia. Yes. Pena o whaatu whai toe o no sai o la wata pena le whatoa uman whatau tō le tatou loia sili. Give her time to breathe, prepare, take action. Loa pia mawhanua. Le tau ti on sai ai le o ngā tatunga runga tui. Yeah. Le ngā tatu tui foi le whaina na mawe o na whaatino le malo I a turanga whapea. Yeah, na ne watu whawhautuanga. Mo I la taupo ai fo inisi e te tu e fo lo la tau si se teimi o luma. Ia o le tau no unga le tau te o uma iai. Mo lia tu la fono. Paule mea. Ai sia manuia wa mai. O ifo ngā lulue. O ifo fai fatasi. Ina ia manuia bloketi. Lo manino tu lalo le fionga le li pale mia mal kapeneta. O ta iala ne wa suima mea. O le puipuinga langa ele o se tama I tupe le 2 miliona. Ona lea. Ina ia whaapea na whaawau bea. Whaawau bea le bloketi le nei. E manuia umai a inga nuu. E ka le sia mai tu malo. Alela o saule to ina fia poto. O lona vai na leiloa. Ana le ngana leiloa ilo na fa vale o mafia fia. Mawa mai tu la epa. Yeah. Ya lena e sa noa nga ele fontanga le asia sa ia na po an. Mana ia tu mor fontanga. Pe fana no fai atu. Ya e la o mentor le time ifta o join ai. O le presidential ambassador. Diamond or Dan Doyle. So I only speak to him on Zoom. I only speak to him on Messenger and that. Finally got to meet him last night. Okay. And also, Bart Cotter. He's from America in Utah. Alewa Nofonei, Australia. He was the one that interviewed me live ilungo Pengale Asia. He said, "Tasi for your tina sa mawale maitanga the cancer." I finally get to meet them last night. When I walked in, as soon as they saw me, they came and we all hugged each other. It was really good. It was really good. Tele mea fau, tele mea manaya o le atu lai mai. Le so sa whaia sina pisinga ringa. But I quoted my le tasi o le website for the trainings. And he assured me le mata noanga na po. Dan assured me, Macheta, anytime, I'll be waiting for you. So he's
family monitor pai ka fa mai ka pule e lefta manei anta terno ina observa mai saunoanga le li pale mia le fai fa tasi mata por kalami Yeah. a le wa mai lunga le observa o le wa mai lunga le observa ia le tala la ulia le mali toa o le wa mai i le ngata ina le toe mau wa fai nei le crunch anga i iva ia ma le wa i lima tura fono ia saunoanga a lefta au maneia a le wa lunga lana so le mele le ila ngona fa no le newspaper le ele o sau no mele Le lawa batua sa o mele tuputu le epa. A fa fonga o mamai o tau ye to tono le press conference ala fionga le li pale mia. E po ngai le fa awa o le observer mea nei o tau ye to tono press conference. Why? Because o le to te passing ale message i le observer. E fieni tau tupe o lo mawa mai ai e bato le observer e to pass second-hand information to them. Maina ta mai e le se to respect. La to te no foina. A fa yele observer. So be it. They can't give out the information. Before na tata na no advance olintia. E se mefta o mane ele press conference. A yele sa vavali fa fo ya ila to sai tono press conference. I out my observer. I out my bringing up everything atala no ina le fionga le li pandemia. Ma fu le mele nei tu la epa. Longa lo iai tangata le to tono le press conference. They are passing o te le tua ia tangata le tonu langa le live le mea na foi mata mai ai e tua ia le observer vai foi le mata mai tangata ia fa no mea tau so ele te tua ia tangata le to tonu le mea o le observer la vai o kau fai se fainga nanga foi maka live e saunuanga le pandemia ele manga mia mo ka e tilivanga e pe relay e se afo lai maka mai le live a vai le ma le o lunga le tu fasala la mo I'm telling you now. Le me la fanya observer. Life apea la tore sa ole la. O le fato a umana fata to le fionga le loia sili. She's got a lot on her plate. And it's including the media iana tapinanga. Yeah. Pero le winga na tala. Tarsia ina ia paise fainga ile newspaper ni. O vai ole alo uma le press conference ale afu. Ale okay, we will. So mai duma ni so. It's the high for itula epa. O le foi la so aso nga fu ale na fatau to inai. Fatau to inai le fionga lo yesini. O le ala mena tupu le sui observer le sa fa ye to tono fatau to nga le. That member was asked to leave the property. Na watu wale leo watu malau security fatula ile awatele. Oh, ile fatau tonga. Le fatau tonga. Yeah. Yeah. Ia fa uma mai ta Yeah, tu na e na po Lela so because Dan Doyle is flying out to Hawaii on Saturday. So I'll be messaging him if I lost so if I follow my Zoom and we have to do a training. Yeah, ole tu langa lea o wai la fisu ya inga o tatou tau le la se avatu le tau o ya o le tatou pusavai le nei le fafangu le yai to sa le sa toru se lauta la limas fuseni o lea wa failo na sitanga wa tolu se lau ma le ono ta la limas fuseni lon sitanga i le fapusa o le tatou Renew 28 ia o le sa se lau se futolu le wa se lau se fuluono limas fuseni ia o lea sa se lau se fulu fitu limas fuseni le wa se lau luas fulu limas fuseni ia o le tatou o se lau lu fululua se lau luas fululua ta la no mai lola i tama le tu la epa. This is what I purchased last week. O le tatou drink fo ngale ta o le energy le mawelo lo malosi le na
na okalala pusa last week. Lea. Ia, o le tūlanga leo tātou energy drink. Ia a whapete fie, o i lātou vane wa au ngata ngō fie, wa whaavai, ia, e le lava se taimi a lua i e whaise ko le nginga ina ia toi tau wha mawale malosi. O le tamala lea, o le energy drink e wha fo i sielo malosi a. O le tamala lea, e sa sa ai te tonu, tu sa whaangata i le vai a, sa sa e se vai ngale, utu ai leo le tamale te tonu i lulu, ia inu within 1 hour a. Ia, whamole mole, o i la tō le fia mau, a wane e inu ina le pō. Wai e au le leia te le moe because you're full of energy. E ta tauna inu le tai au, fa ta tauna le te aru te whainga luenga, a fa peo oe e yeini me umiena e ala le pō o te tau tu le moe. This is the drink for you to take. Yeah, le lana mai lala o pepa last week, which is good. But to lepa, there's a lot of good things that's coming up with the ASEA. So I need to get Dan Doyle, so we'll be able to do the training. Yeah. Tulanga le tatou ASEA. Le mo tatou umarwa i nei Amerika, ia malau mai te i tau avatu le tau fou le wa i le tatou le vai wha mole, ia malau mai nei le lima no lua tolu fitu o no lua. Nei o Tutuila, Manua, Alaska, ia ma Hawaii, tatou New Zealand, Australia, malau ane le orua tasi, lua iwa lua, tolu wono o tasi. Ia fasili mo mawhanua tupai, ia ai fasili mai nei ia soli, ia poau, ia mo le whamamaina o tatu tau whauna wa iai. Te le fia si tangana wa iai. Tu saw le vai tele ia. It's only $6.50. E les la mato. O le sitanga le iai, it's the freight. E leo se sitanga le vai. Leo afia mato. Afia le freight nga auto. Yes. Lela lina afia mato. Ia, ai le lei wala au mai pe nei tātou nei Amerika, ia si whamanino atu whamalama. O le vai ana tasi le tātou energy drinks nga mai fia foi mena i tonu. Fia foi tu ai. Dollars fulu ia little sachets. O le energy, le foi de si. Energy o la foi de si. Energy, o le mind, o le mood, ma le weakness. Ia. Tu le energy fa foi cielo malosi. O le mind, pela na whailo mai e kota ana po e part. He just took one energy and one mind in the afternoon, and if I po because being me matutua, they were up and down the stage, set up. They got full of energy last night. That's good. Yeah. Manatu wa tau medici uyor ta nonga nia fia tu nia mano nasi me o pa uina ia ma fa mai ameta po kalame nia lele ia fa tai sa mo to fa fong anga le nei tula ata tele yo yari tula epa mo ia tu fa malo man fa tai ni tina sa wi fo ia te wana po ele ma tu ma pat kota ma Dan Doyle. I mo e me ana tina to tolu mai tua mai tupai we love watching your program e mana e po in mato ata na po ya malo fa taile lango po kalame ya le nalo fa funga anga Samoa oni milo ilonga po oni fa tata noanga ni mea le tupu si o tata watu no i Samoa ya o lea lava matu te tamo fai ina ia ilo mfa mamlama a watu mea moni ina ia whaafai fien whaufale o tau loto manganga. Mawai foi o tole mapsanga mai loma manino le mea moni la tupu i Samoa. Ia leo tau whaafonga lefta o manena ma whatata noa. A leo whamanino mai lewa i a au tu la fonum tau. Ona lea o te tali tonu o lo whaapeana manua o tau finangalo i la fonga sa whai fonu nei
ia pe fo na loto tinga to tele ai o le alolofa le whainga malo ua te le tama whainga le lei le whainga malo e atina e si o tātou atinu. Ia le afo se ngana ua sasi, le afo se ngana ua se i ma whatatanoanga ma le sunga le tai o le au nanga le lupe whane le ia o te tātou o tātou uma matua, tātou uma foi o tātou whane le tua. Ia tātou toe wheiloa i le aso to na i vai aso le nei vai aso maua whai nisi whaopoponga mau i linga le leo tātou. Ia manuia fo i te oetu la epa. Ia tātou wheiloa i se taimi munmuli sei umale whaatata noanga le afionga le lipademia. Ia ona tā i fo le star wrap up. Ia i fo ia manuia. Ia whaftaitele nau tō whamo whanua, whaftaitele tō whine aro fatele atu ia tawhea ia aina ia sui foi ia le nasa moa manatu na ua maua se vaenga ma te whaaso atu ai i le mau mataupu e sere mali le mate tala no atu ale o tala no mai fo le fiunga le pandemia at the same time ai pe o le mea le na ma atu ai o le newspaper le la sefa i se vai le uma mai ia program anyway. Ia, whaetuisita le sistemi, ai ele tatonua. Ia, ua lolo fui o lunga o le tatou natu lava lea, tatou whiloa i le aso atai au. Ia, pe apule lofa manga le leile atua, le soifua maleola, e ngata i lu tangata, oe, taita i aturo soifua i le aso atai au, tatou tue whiloa. O le malo, mati talano atai au, ia, o le sunga ia tau ili, pei tau lili na so taiao mo te minei sa mora nu pele ia manuia tele te ta i o tato malo soifoia o ia manuia